Hello and welcome to Northeast Dialogue of Northeast Window, a dialogue to connect the people of Northeast and Manipur. Northeast Dialogue means tabi mayambu taram ukhe amsi kai khunbuche ngasi Northeast Dialogue to pudun lakche bu topic si Noida sector 143 scam ki spelling si kitang asentang yang biyo aduga Wathok No.2 अखोद ममांग मनपुर मियाम कमिट तौजखिबा हाबतारे अखोगी कमिटमेंट दु नाचबो ओइना तसिंगमति मसी मपुंग फाना तोंगाटोनबा मीडिया आउटलेट्सिंग अमसुंग सोशल मीडिया की तोंगाटोनबा प्लेटफॉर्म मयाम दा मसी पाक्सना अखो मणिपुर लनोइनुं चाकपा फिल्म मो ओइबदगी मयाम पुना खंगनरबा वाफु मो ओइना लाकपदगी मसी अखोई यारगदी मसी मका चथगनबा नखोनरोबनि तौतबो मसी यामग्रबा विक्टिम मयाम सिना अखोई नॉर्थ विंडो दा अखोई लौजगे इनिशिएटिव अदु एप्रिशिएट तौबे पोइना अमुक्तंग दी अखोई पुंगिंग ओइबो मैम से थमजगे अदुगा अखोई क्यूनेट हाइबा अखोई ने ममांग पंजदबनी अखोई नॉर्थ विंडो की मार्केटगी हाइबा ग्रुप की मार्केटगी मखोई वेबसाइट क्यूनेट इंडिया हाइबसिदगी थादोरप प्रेस स्टेटमेंट मसिग लोनिना तोंगान तोंगान द न्यूज़ पेपर सिंग द एडवर्टाइजमेंट ओइना आइदि हपकपा मोगी नोटिस अमखक लाखिबा मसिगी पाखुम अमा अखोइदगी पीदबा यादबा तांक अमा लाखपदगी अखोइ ngasi तांकसी अखोइ पुरगा लाखसेबनी नोइना ngasi मराथन शो ओइगनी अदुगा अहानबा राउंड द ngasi ओइना सौ याबिगनी बजे विक्टिम यामना लाइवक थीरबा यामना खुदोंग चादबा अखोइगी फैमिली अमानी मसिना हाइरिबा स्कैम मसिगी victim mayam ama haita leite lairaba yamna khudung chadaba phibam yam helpless oiba condition da hiba mayam si represent ongum gidamakta RK JOYSANA amade RK JOYSANA gi apopi ko ima sing asi aham bada ko phamanjabani lena handaki fraudulent activities mayam sigi whistle blower moina manipur miyam pumbada achouba lesson moina mayam punamak ai opener oina thorake baje RK production की investigative report चीनी मधुना RK production की कोई तमाम रोमेन सी आइना request उज्जवनी ngasi से तमाम लिंबी रखोई दम को थागचरी अमतराम नोक्चरी लेना मणिपुर की सकनाय रब एकोगी मियाम ना थोबे दोने इकाई खुनरी बा one of the public personality अदुगा मणिपुर की learned senior advocate पाबुंग खाइदेमनी हानगी मणिपुर state human rights commission की acting chairman chairperson बिरम बा पाउंगो अमखन ताम नोक्चरी इकाई खुनको चरी मैम मैम दे अहम बजे आई थमजनिंग बजे अखोगी ओइबा वर्जन सिंग पी देने ममांगदा मणिपुर की मपान द फोंबा मणिपुर दे अमबदी उद्रे अखोगी मीडिया खरदा मीडिया आउटलेट खरदा एडवर्टाइजमेंट ओइना हाइरिबा न्यू अखोगी न्यूज़ स्टेटमेंट हाइतारे अमखंतंग थोले क्यूनेट इंडिया हाइबसिदगी मसिदगी मखोइन हाइबजे here I quote from the QNet India की website से quote उजबनी QNet India refutes the misleading claim in media and social platform in Manipur. Manipur दा लेबर media आमदी social platform सिंगा misleading ओइबा अरानब claim मयाम अमा QNet की मतंग हाइबदो मधुगी मायोग तो पाखुम पीरी है दना सुमाय हाय मसिद हाइब बजे on allegation of false promise of earning by QNet distributors. QNet की distributors सिंगा अरानब promise मैम अमा पैसा तालबगी दमकता हाइबे एलिगेशन सिगी मतंगदा मधुगुबा अमदा तोबा लेते हाइदना QNet की मकेदी फोंदो इसिने अतोपा मना on allegation of QNet being banned in India QNet in India that ban तौरे हाइबजा मसिसो अरान बनी हाइदना इखोगी केस अमखक मसिदा पल्ली मखोइना को हाइबे केस सिगी मतुंगिना मसि already QNet हाइबजे legal ओइबा business platform मनी हाइदना मोइना सोमाय हाइबने अदुगा यामना इंटरेस्टिंग ओइबसिना अखोइना मसिदा अखोगी मणिपुर की थौना फबो मयाम अमगी खुद याम चावना यावे हाइबसिना QNet इंडिया ना थोइबा प्रेस स्टेटमेंट सिदा मणिपुरी लुवंग से बेंगोली ने इबा पेज में यावे QNet इंडिया की वेबसाइट सिदा इट इज वेरी इंटरेस्टिंग आई बाजार के मयाम गिदमक्ता QNet इंडिया ना मणिपुर द मीडिया अमसुंग सोशल प्लेटफॉर्म सिंग द अराउंड क्लेम सिंग तौरिबा अदु याखिद्रे QNet इंडिया की ऑपरेशन की मतंग द मणिपुर की मीडिया सर्कल खरदा अमसुंग सोशल मीडिया सिंग द संदोंगली बे युमफम यावदबा अमसुंग लाना मराल सिंग सिंग अदु अखोय याबा सुंगलम लोय सेल तानबगी लंबी पीगनी हाइदुन नंथाक तोवी हाइबगी मराल सिबगी मतंग द QNet ना सेल तानबगी लंबी पीगनी हाइबगी गारंटी पीबगी नत्रगना सेल फंगनी हाइबगी नंथाक तोवी हाइबो वफम सिंग असि यानिंग दे अखोय डायरेक्ट शेयरिंग बिजनेस मॉडल असि इथिकल अमसुंग परफॉर्मेंस ड्रिवन नि मसिदा सेल फंगबा अमदि मियो अमन खोना जबा प्रोडक्ट यंबा अमसुंग कमिटमेंट की मखा पोली
अखोना फिक्स फाइनेंशियल रिटर्न पीगनी है थाजब पीगीदे अखोगी ट्रेनिंग प्रोग्राम सिंग ट्रांसपेरेंसी अमसुंग रियलिस्टिक एक्सपीरियंस त मियंग थमी भारत क्यूनेट अथिंग थमले हाइना मराल सिबगी मतंग दा इन ngasa हाइगिबदो अदमाइ तो नमोय पाखुंबी how far मखोय हाइरिबजे कयाम चुमि नत्रग लाले हाबसिदी मखोयगी क्लाइंट हाइगदोरिब्रा नत्रगना मखोयगी डिपोजिटर हाइगदोरिब्रा नत्रगना मसाना मसाबो विक्टिम ने हाइदन क्लेम तोरिबो मियाम सिदगी मखोयगी वर्जन सिंग तारा खमिनगदे एंड बिफोर दैट अखोय कनामतन डिनाइ तो यावदबा न्यूज़ रिपोर्ट सुनतबा न्यूज़ आर्टिकल सुनतबा इंडिया की पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दा पुथोकी वफम अमका पुथोचरके मसी अखोय कनामतन डिनाइ तो यारोय आइना ngasi लौजरिबा रिपोर्ट सी डिजिटल लाइब्रेरी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की डिजिटल लाइब्रेरी दगी लथोचबनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स लोक सभा दा अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4130 4 जनवरी 2019 दा हंगबो हंगनी हंगिबे एमपीसी डॉक्टर कृति सोमया हाइबसिना हंगबनी हंगिबसिना क्वेश्चन से एड्रेस तोरिबसिना मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्री पी चौधरी महाना मिनिस्टर ओय अदुग महाना पाखुम पीगनी वहां अहुमनी will the minister of corporate affairs be pleased to state aham wahang QNet scam हाइबसे here I quote parliament of india की अखोगी रेकॉर्ड चिनी को आइना कोट तौजरी से QNet scam मन से पल्ले को सिगे स्कैम से कलेक्टिंग मनी फ्रॉम पब्लिक मियाम दगी पैसा खोंगत की स्कैम से गवर्नमेंट मसी मसक खनगरा हाइबसिना नंबर 1 क्वेश्चन अनि शुबदा whether any complaint in this regard has been received if so details there of हाइसिदा को हाइदि मसी के मरी लेना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना कंप्लेन क्या फंगरगे हाइबनी को 2019 फावबदा जनवरी 2019 फावबदनी अहुम सुबोहंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना हाइवे स्कीम से मसी इन्वेस्टिगेट तौरब्रा हाइबो वहंग सिने वहंग अहुम सिने वहंग अहुम सिगी पाउखुम से मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस कॉर्पोरेट अफेयर्स श्री पी चौधरी के पाउखुम से कमाइन पी के हाइबा कांदा कंप्लेन मखै तो लौथोचरके बको अदुगा कंप्लेन जिगे मतंग दे करी करी नैनिगे हाबदु सबजुडिस ओइनी हियर आई कोट नंबर 1 कंप्लेन तौरिबा श्री महेश खाना अदुगा कंप्लेन अगेंस्ट सिना कनादा QNet लिमिटेड अनदर कंप्लेन अमसु तौवे 2018 दा कनाना श्री महेश खाना अनि शुभ कंप्लेन अहुम शुभ कंप्लेन अमसु श्री महेश खाना ना तौई माजी एडवोकेट अमनी शिशु 2018 दा अनदर कंप्लेन अमसु तौवेबा सुमाय तौदना अपुनब कंप्लेन तारागा निथोय तौवे QNet इंडिया की मेयॉक्ट स्कीम ने हाइदना मियाम दगी पैसा लौधोगे हाइदना मसिदा पीरिको मसिदा पालिब सेक्शन सिंसी कोई पाबुं यावने आई पाबुं दम खुसिन नजगे अखोगी रेफरेंस नंबर सिदा माना पीरिको से आई अवरेन पाबुं खरे न डिटेल ने हाबिरको यागनी 1234 2019 फावबद कंप्लेन तारागा निथोय लैग्रे से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दा हंगबो वांगनिको आंसर क्वेश्चन नंबर निको आइना ओइदब ngang याब नतेको नाउ मसीगी मतंग द मसी लीगल ओय है मसीगी मतंग से अमुक येंगसिको आई अमुक कोट जगे पाखुम दे करे हाइकरके पाखुम से सिगी कंप्लेन सिंग से लैरी हाबदने हौजिक कोर्ट ने इन्वेस्टिगेट तौरी हाइदना दुबाय हाइकेको मखादा आइन हौजिक मागे फाबगी मतंग से एम पुथोकचरके तेलंगाना दा मी 75 सिगी QNet स्कैम जिगे मरी लेना ये कोट हिंदुस्तान टाइम्स 70 arrested in QNet scam in Telangana. Money like the Hyderabad police na 58 members of QNet की membership hire. सिगी स्कैम से तो तौरकादा अतोपदा राजस्थान दा फाइव मसिदा अखोगी पद्मा भूषण की अवार्डी अदुगो वर्ल्ड विराट चैंपियन माइकल फेरारी से मसिगी स्कैम से फाइव अदुगी हौजिक सब जुडिस्ट्री ओइगदबा आइनि ममिंग पल्लो इंडिया की स्टार अमजु हाइबसे चेन लेना हौजिक इन्वेस्टिगेशन तौरी कोर्ट की मैकेदिगे हाइबा QNet से बिजनेस एंड फाइनेंशियल टाइम्स के मतुंगिना मसिदा आई कोर्ट तौजरी बजे QNet रेड टू द अरेस्ट ऑफ 497 लिंक टू पोंजी स्कीम QNet के मरी लेना 497 फाकी बगी पावमसु बिजनेस एंड फाइनेंशियल टाइम्स यावरीबा ये टाइम्स ऑफ इंडिया दा मुकाई कोर्ट तौजरकेबा आई सिदा लोइनमक आई चिथोगा लेरेको लोइनमक से पाबगी मतम लेतबगी ने होइन दका लेरगा आई लोइ पुथोरकनी सिदा आई हैव ऑल द
लोन की न्यूज रिपोर्ट मैम से BBC भी आउना अगोंद लो लेजरे को आई खुद लेजरे अदो आई तेन तेन मैम की दमक थमजगे टाइम्स ऑफ इंडिया दा पबुंग हाइजे women held in MLM racket two government staff tweet to join sigi QNet che join to nufik da muta government employee ani thabuk to ai ri news tape ta QNet fraud 3 arrested and rupees 54 crore in bank account frozen si government ne yai header ba pabung Indian Express ta 70 arrested in QNet scam adike 57 arrested in the involvement in 14 cases of fraud through QNet adike I can quote on and on NDTV da News Matter da India Today da Money Life da Hindu da Times of India da Venus Standard da quote to no bagi da mak PSC yam we ba Google da thois ado ai ni chingthok sa ba khara su leire ahan bagi di ngasi gi oina victim gi oiba paukhum mayam tamina raji QNet na hai bina aiko manipur gi media mayam na misleading oiba claim mayam ma tawre hai bani aiko gi market gi misleading oiba claim am da tawde ko we have not presented any misleading claim regarding the QNet India अखोई तौरीजी victim मैम दो थोड़ा कांदा मोगी suffering मैम मोगी grievances मैम दो मैम present होबने we are just allowing the victim the so-called victim to present their grievances मोगी पेन दबा मोगी वक्त मैम दो मेडिया के प्लेटफॉर्म से सीने लगा few chance हम पीबने बा and if you think that ngasi जो कोई अंकन होने बनी mamang dai ko de commit to biram ba QNet scam nate haidana haigi haidana TV do wangal je ge have mi myam za ngasi show ko phanakan hona jabani and it's very unfortunate that kanamo phom ngasi se thorok ngam gi de akoi media to haiduk sabani myam present to bining le ga de dum haibi yo haidana ado like trabani na ngasi gi akoi victim myam dagi mokoi gi version sin tamin je aham basi ai JOYSANA gi ima dagi lak sake ima ina tai ko ima ka pakat pi gano chingna bi gano aduga ima kamaina ekhoi ima masigi paisa je kamaina lo khibano aduga karamaina pi khibano aduga karamaina no moina masi aran ba tawrne ha bisini kamain khangbi rakpana kaino isa no pa siga khangna bani hai ai di mayun su khangdi adagi ma su mayun khangda bani magi metikira tuyekira adai da moi tuition coaching class tawbada khangna bani hai adada ima samai tawdana khoi khangnaba nupi yang khangna ingonda samai tawi ma di Delhi da lai khotli thaba ama lai khotle na hai khotli kai gi thabang noi bungo matam phataba sida nang hujiki matam sida nang tarai na khali e tawnu da ima di pamdi nang gi hanai tawri sida dum tawsi khosi na hai ba adagi mai type ki su chatli safa sida paisa se Barabo Hunyam Dadana type of ma satre. Adamai told them to the gis Mangwanda Gangia, the gig Karala, Rakanda Pasagi City Ahana, so I hide. The eyes my told the imai video ma imasi JOYSANA Naminaraga Tawio and Nanga the Layhana, Toraga Warisana Sequosi, Quisa Zinziga Toraga. Haina haire hoi yaurage na tawraga akhoi bani si yauraga khara lairaganda anirakti namme ai adagi adugi matungda maje sum mathanda amuk tawre dei khara lairaganda si number loigraga paisa haire paisa kaya no na haibada lakh taruk ka haiba adudi be ma khoi ngamoi tokjage khoi di imung ji nungai ba nate ado magi ato pada so khoi yengi kholi ana haiba sida ima kayamung ngam doino khotoino andagi amaga makhai mukti tawai adu di ngamoi aduga sungam ngamoi paisa hairaka do boidi paisa di khoi di laite paisa ani hum thongna khoi paisa tingbadi khoi ngamoi aina haire kansida do maina ma so khoi da nungai tabala ire mamane dana paisa pu thokpi de dana adagi ain su nungai tre manabi kari kara khangna ruraga channa ruraga adagi paisa se puthokpa ngamdadana aise ko ina laire phone ga se paidadana phone ga se tawrura nuai dana tawdana laire adagi mana nupi sina haire uisitaba phagi ne na khanba akhoi gi thabak se
nang phagine na khanbra khotpra ni isa nupa sida ngangeba ai tareba andai tabadagi phana kuibo mu paidre phone je paida dana tawra kan sidaida joysana nang phone je phone su sokai pairakte adu tawba ada tawba haina nupi je tawre andagi aina sumaina wana mi maruptagi paisa je santu piyo na haibadagi aina paisa se aina mathoi pura kanda lahobani lahoraga mana sumai tawna laaga yumda sum tawba yabra ibema khoidi lamju lamna thadong di sa jingje aduga jam jajade ba aina adai mana ngarang dana sumai tawne phagado boiningbra dudi kamai tawno khotpano aina tawra kanda maruki paisa sidagi aina lawroga mathoi sina aina hulla kanda mapana se suya yade madi mapa napada hairunu ima moine ne paisa kyam phangani ko tini na haige paisa je joysana paisa je moina business pot koina yon gadaba nate pot sidi industry ki thabak ne sidi service one tawgadabane asi nangna tawgadi distributor ki thabak ne pot thado thajen moi pot mine yon ga koina mateng sum pangjan ba yengjan bi ba ki thabak ne haire go moina adugi pot adugi tolok ki hangi matang da moina haira pese business to tawba matungda pochai kano pochai yo koina mi na customer kaina foreigner na lairaga foreigner ji de moi pochai laiba khotpa yam thui ha pa age thuju thuni aduga kano lairaga da adudagi paisa do phang kadwini hai aduma oh aduga nang khangnaba miraba aiga yam paknadi loinaba nateba ko ai kanoda khoi thangnaba lekam leba mungjage bor mokhong da khoi class 11 12 kano tamba khoi adunate ai hajara ke ko adu class 11 12 tang oiba kano school ama leb ko mungjage bor mokhong da kumari buri store school laina ko koigi hojike haiba charge checking chapa checking ju chali adwege sun club ki secretary oi mabingna surendra jenglai fresham surendra jenglai haibo adu mana principal oi school da tamagane ko adu magi principal oi school jida kwa keteng lai sum lekai degi ojanu pim koi science lowre ko class 11 12 sita ko atai dia asnak tanewa duga hojike nupi je kwa keteng lai sum lekai degi nupi je hojike hai ba mungjange bor mukhong ji do oja oi bala aga oja oi bijida mokoi gi biology takpi ba adu duna sumai hare moi di kano form nung da loina koi gi koi theatana khotana koi gi school ji da tawe ba phone number ka contact number ka pidana noi kwa ka thenglai sa aingon da jo hange ba hojiki madam je gangarani ko ko madam gangarani ji na sumai hange joysana coaching tamning bra khot pra khoi yum da taw ga duini khot ka duini aidi gari masa ju kano taw de pa na lei je ko hojipudi lei re ko gari aduga second do ju yai ai madam ai second do lakchage ai di gari masa ju leite joysana khidang ne aikogi nangi hojiki related oiba poto adu da sangsal obo ko kamaina haiba mi sin nang kamaina related oiba no adu ka haibiro ko ko ka thenglai sam lai kai ji da coaching center guidance wins de ne ko coaching tam bajida sum haidi masa khangna rak tana ko na tana imanabi sum isam cham na pul bai tare imanabi isam cham imanabi ne ba aduga mana nangon da commit to buze ai joysana da haiba mi sin kami kari commitment pi ge ba joysana da kai nang paisa sumai phangani adu phangani haibana ching mase kai hai hi ge ai paisa phangani adum like ta pa ba lo shalu aduga nangi tolop tu ju sabirak na ba koi aso sa sar ma madam hoi ga tanarakani tolop se kya phangani hai ge tolop che ma hai di sum koi di ma di aham ba pochai ma di yon thon jin to re 40k sumai phangi aham ba gi oina yamna honajar gadi 40k da nati 60k 70k sumai 80k sumai la kani sumai na joysana ahan bu lupal
ꯂꯥꯛ ꯑꯃ ꯄꯤꯈꯤꯕꯁꯦ ꯂꯥꯛ ꯑꯃꯒ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯃꯉꯥ ꯀꯣ ꯄꯤꯈꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕꯅꯣ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯅ ꯅꯪꯅ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯈꯣꯠꯀꯅꯤ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯖꯜꯂꯛꯑꯣ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯈꯣꯠꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯦ ꯍꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥ ꯄꯤꯔꯒꯦ ꯈꯣꯠꯂꯒꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯍꯪꯉꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯃ ꯆꯧꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯦꯝꯕ SSPꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯏꯐꯁꯤꯅꯅꯦꯀꯣ ꯁꯨꯝ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯗꯨꯗꯤ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯝꯇ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏ ꯋꯥꯍꯪ ꯌꯥꯝ ꯍꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯅꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯒꯤꯐꯅꯆꯤꯡꯕ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯎꯅꯅꯦꯀꯣ ꯗ ꯄꯦꯔꯦꯕꯜ ꯑꯣꯐ ꯋꯦꯠꯂꯦꯟ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯀꯌꯥ ꯊꯥꯔꯛꯑꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯑꯃ 3 ꯄꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ 3 ꯄꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ 3ꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯥꯔꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯂꯣꯏꯅ 3ꯃꯛꯇꯤ ꯊꯥꯔꯛꯇꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯗ ꯄꯦꯔꯦꯕꯜ ꯑꯣꯐ ꯋꯦꯠꯂꯦꯟꯁꯦ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯄꯥꯕ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯐꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯌꯨꯝꯗ ꯌꯦꯟ ꯈꯔ ꯂꯣꯏꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨم ꯂꯩꯖꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯥꯕ ꯌꯦꯟꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯅꯨꯡꯒꯥ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯒꯀꯣ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯣ ꯄꯥꯕ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯨꯡ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯆꯥꯗꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯌꯦꯟꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯣ ꯏꯟꯊꯨꯋꯥꯏꯅ ꯄꯥꯕ ꯉꯝꯍꯧꯗꯕ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎꯗ ꯄꯥꯕ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯨ ꯅꯪ ꯇꯞꯃꯜꯂꯦ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯔꯛꯑꯣꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ꯭ꯔꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯅꯔꯅꯤ ꯈꯣꯠꯅꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯌꯥꯅꯔꯦ ꯈꯣꯠꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯦꯛꯀꯤꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯍꯦꯜꯂꯤꯉꯩꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁꯇꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯅꯝꯊꯥꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯉꯛꯏꯅꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯆꯤꯡꯕꯨꯗꯤ ꯆꯤꯡꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀꯨ ꯄꯥꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯊꯣꯛꯅꯒ ꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯕꯁꯤ ꯄꯥꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯊꯋꯥꯏ ꯋꯥꯏꯕ ꯁꯣꯛꯑꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯛꯊꯩꯑꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯕꯨꯡ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯔꯒꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤꯒꯤꯅꯦꯀꯣ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯧꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯆꯍꯤꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯈꯣꯝꯃꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯅꯍꯥꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯖꯗꯕ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯏꯃꯨꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯅꯗꯤ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯁꯦ ꯈꯔ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯈꯪꯗꯤ ꯈꯪꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯈꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯕꯣꯛ ꯍꯣꯏ ꯃꯃꯥ ꯍꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥ ꯍꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯏꯃꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯧꯔꯨꯕ ꯈꯣꯠꯂꯨꯕꯗꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯣꯏꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯖꯣꯏꯁꯅꯥ ꯊꯥ 4 ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯊꯣꯏ ꯅꯨꯡꯊꯣꯏꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯅꯪꯕꯨ ꯗꯦꯕꯤꯀꯥꯗꯨ ꯎꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯣꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯈꯣꯠꯀꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯎ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯔꯒ ꯃꯥꯁꯨ ꯀꯟꯅ ꯄꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯈꯪꯗꯦ ꯄꯩꯁా ꯊꯧꯔꯨꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯏꯃꯥ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯈꯣꯠꯀꯅꯤꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩꯔꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤ ꯄꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ 3ꯁꯤ ꯄꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯐꯪꯉꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯧꯔꯨꯕꯁꯨ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯅꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯂꯩ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯔꯒ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ 4ꯁꯦ ꯄꯥꯔꯒ ꯄꯩꯁా ꯐꯪꯒꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯕꯒꯤ ꯅꯝꯊꯥꯛꯇꯨꯅꯤ ꯑꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯏꯃꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩ ꯃꯈꯥ ꯕꯤꯛꯇꯤꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯃꯥ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯤꯟꯅꯕꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯔꯥꯜ ꯑꯍꯩꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯅꯣꯡꯃꯇ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯑꯔꯥꯜ ꯑꯍꯩ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯆꯠꯂꯨꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯆꯝꯅ ꯂꯣꯏꯅꯔꯝꯃꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯔꯥꯜ ꯑꯍꯩ ꯃꯆꯤꯟ ꯊꯤꯕ ꯃꯤꯕꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯏꯃꯥꯅ ꯄꯦꯟꯗꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯏꯃꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯕ ꯏꯃꯨꯡꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯏꯃꯥꯒꯤꯁꯤꯀꯣ ꯋꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯎꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ
ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯨꯡꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯖꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯍꯧꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯝꯇ ꯊꯣꯛꯄ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤꯁꯦ ꯃꯄꯥꯁꯨ ꯄꯦꯟꯁꯤꯟ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩ ꯏꯃꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯅ ꯊꯕꯛ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯆꯍꯤ 39 ꯃꯨꯛ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯣꯏꯁꯅꯥꯒꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤ ꯆꯍꯤ 39ꯁꯤ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔ ꯇꯥꯕ ꯆꯍꯤꯗꯨꯗ ꯄꯦꯟꯁꯤꯟ ꯆꯠꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯇꯥꯔꯨꯕ ꯗꯁꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯩꯅꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯇꯪ ꯊꯝꯖꯍꯧꯒꯦ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯎꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯩ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯥꯅ ꯉꯝꯒꯗ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯏꯆꯥ ꯀꯧꯕꯅꯤꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯅꯤꯅ ꯌꯦꯡꯖꯔꯁꯅꯨ ꯃꯥꯟꯅꯕꯗꯨꯅ ꯑꯐꯕ ꯄꯨꯁꯟꯕꯤꯔꯛꯇꯣꯏ ꯃꯥꯅꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯣꯛꯇꯅ ꯂꯩꯕꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯆꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯔꯨꯕ ꯑꯗ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯐꯅꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯅꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯣ ꯖꯣꯏꯁꯅꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯖꯣꯏꯁꯅꯥ ꯃꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯤ ꯁ꯭ꯀꯦꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯐ꯭ꯔꯣꯗ ꯅꯠꯇꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯑꯕꯀꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯒꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯅ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐ꯭ꯔꯣꯗꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯉꯁꯤ ꯏꯃꯥꯁꯨ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯛꯇ ꯊꯝꯖꯒꯦ RK ꯖꯣꯏꯁꯅꯥꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣ ꯇꯥꯟꯅ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯦꯕ ꯃꯃꯥꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯏꯃꯥꯁꯤꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛꯇꯤ ꯏꯃꯥꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯧꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯕꯅꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯅ ꯆꯩꯕꯤꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯉꯥꯡꯕꯤꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯣꯏ ꯑꯗꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯄꯪꯉꯨꯔꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯂꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯈꯨꯔꯧ ꯊꯥꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯃꯥꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯁꯥꯁꯦ ꯇꯛ ꯅꯤꯛꯑꯒ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯚꯟ ꯋꯥꯟꯊꯈꯤꯕ ꯐꯥꯎ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯊꯝꯍꯧꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯖꯣꯏꯁꯅꯥꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯏꯃꯥꯁꯦ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯏꯃꯥ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯤꯍꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯥ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯂꯥꯛ ꯑꯃꯒ ꯂꯨꯄꯥ 5,000 ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯅꯕꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯖꯤꯄꯦꯗꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ 450 ꯑꯃꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯞꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯖꯤꯄꯦꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯀꯥꯞꯇꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯖꯤꯄꯦ ꯄꯥꯏꯗꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗꯩ ꯀꯥꯞꯈꯤꯕꯀꯣ ꯗꯥꯊꯧꯕ ꯑꯗꯣ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯖꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯝꯊꯥꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯔꯒ ꯆꯝꯖꯔꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯍꯧꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯑꯆꯧꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯖꯣꯏꯁꯅꯥ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯅꯪ ꯊꯝꯅꯤꯡꯕ ꯀꯩ ꯂꯩ ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯊꯤꯖꯤꯟꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯤꯕꯁꯤꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯏꯃꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯛꯇꯣ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯣꯏꯁꯅꯥꯒꯤꯁꯨ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯝꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯣ ꯄꯤꯕꯤꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯃꯥꯒ ꯖꯣꯏꯁꯅꯥꯒ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕꯁꯤꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯃꯤꯠ ꯄꯥꯡꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯨ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯊꯪꯁꯦ ꯑꯩ ꯇꯥꯃꯣ ꯔꯣꯃꯦꯟꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ QNet ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯇꯥꯃꯣ ꯔꯣꯃꯦꯟꯅ ꯃꯤꯁꯂꯤꯗꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯋꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯆꯥꯔꯖ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯦꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯐ꯭ꯔꯣꯗꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯗꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯆꯨꯝꯅꯇꯪꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯁꯂꯤꯗꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯋꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯂꯤꯒꯦꯁꯟ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯤꯅꯝꯕ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯅ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯉꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦꯁꯦ ꯄꯥꯛ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯦꯇꯔꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯇꯔꯁꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯁꯛ ꯐꯖꯕ ꯑꯃꯗ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯄꯣꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯈꯔ ꯉꯥꯡꯉꯒ ꯅꯨꯄꯤꯗꯨꯗ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭री ꯌꯦꯡꯉꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯦꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯁꯨꯡꯆꯦꯟ ꯆꯦꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯀꯦꯝꯅꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯗꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯉꯥꯡꯉꯒ ꯃꯤꯅꯝꯕ ꯉꯥꯡꯉꯒ ꯃꯥꯜꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯖꯣꯏꯅꯤꯡ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕ QNetꯀꯤ ꯁꯤ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯁꯤ ꯂꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯤꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ
याउद्रिङाइदा हाइ तारगदि मधु खनबा याबा पोटने क्यूनेट से होय जेन्युइन ओइबा कंपनी ओरमदबे आई खंगदे आई याम कुनसु स्टडी तौद्रि तौबदबु जॉइनिंग तौरिबा विक्टिम गसी विक्टिम ओरिबा मिसिंग सिदी लोइनमक मोइदा जॉइनिंग तौहलिबा मरम जे स्कैम नत्रगना फ्रॉड ने हाबदि तसेंग सुजेन जेन यारोदो वानेबा ओइदबा ता ngang ga तौवेबा अदुना मसी तसेंगना आइना मतांग थमजनिंग बसे हाइबा कंपनी क्यूनेट एन ओजि हाइबा कंपनी जे मल्टी लेवल मार्केटिंग एलिमेंट अदो सीजे कंपनी एक्ट हाइबदि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेट अफेयर्स ता सोइ रजिस्टर तोरमगने तोहम थोपने अदुगा मसीबु डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ओइबनिना अखोगी मसी रेगुलेट तौजे अखोगी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर कोऑपरेट अफेयर्स हाइतारे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ना मखोगी यंगजन बने बसेंगना हारगति मदुगी मोइगी ओइबा कंपनी गी ओइबा मागी गाइडलाइन मयाम फजबा मयाम लेरमबा याय तौबदो मोइना जॉइनिंग तौहनबगी नीति नियम सिदी टोटली मिनमगा ओइदबा ngangaga मालहल्लकांदा जॉइनिंग तौबा ngaतनी मसी मोइना सेंगदोरिबा वारोनजे यामना कनो ओइदबा हादि असेंबा नतबा हादि बेसलेस ओइगे हाइजे तसेंगना याम थिना युमफम याउदबा याम लानबा वाफमने थमजगे अहानबगोइन खाता नैना अखोय तमरो मेंदा हंजनिंगबसे तमो हजिक फावबदा अखोयगी आरके प्रोडक्शन ना मसीगी ओइबा वीडियो अमक थादोरबा मतुंग अदगी देन नॉर्थ ईस्ट विंडो ना मसीगी फॉलो प्रॉग्राम अंजन सिनबा खोटपा मयाम तौरे देन पब्लिक ता याम चावना मसीगी सेंसेशन अमा लाहलका द पब्लिक मयाम जिना सोशल मीडिया सिदा अकन मोंग मणिपुर जे यूनाइटेडली अखोय पब्लिक मयाम जिना होरपने से फ्रॉड से अमुक मणिपुर ओइगिद्रि मोंग हाइतारे लोइनमक पार्टिसिपेट तौरे विक्टिम मयाम जिना अकी खंगम त यावदो थोगला कांदा मसी फ्रॉड ने लोइमक थोंगरपने हौजिक से आरके प्रोडक्शन की ओइबा मखा ताबा फॉलो अप द पब्लिक रेस्पॉन्स कमाइन यिंग रेस्पॉन्स से विक्टिम ओइरबा पैसा मांगरबा मयाम अमना खोइदा कंटेक्ट तोरे अखोइगी जु वकत ले मोइना फोंदोखिबदा हाना फोंदोखिबा मिसिंदु फोंदोकपदा यौदबा काचिन खोयादा वाटपा मयाम फोंदोकसगे हाबले क्यूनेट की वफम खक नतबा हाइबदि सिगी स्कैम जे खत नतबा अतो अतोपा मणिपुर से तौरम मयाम मजु खोइदा कंटेक्ट तोरे मयाम द खोइ स्टडी कन तौरी अखोइजु यामना एक्सक्लूसिव ओइबा रिपोर्ट मा अतो अतोपा मयाम यावरा कांदा पुथोके हादना खोइ इन्वेस्टिगेट कन तौरी अदुगा मसिदा खोइगी नेशनल न्यूज़पेपर खरदा अदगी अखोइगी इन्फ्लुएंसर खरनाजु स्कैम नते कार हारपसे मसिदनि खोइ डेंजर ओरिस हाइबदि विक्टिम मयाम दुना यावरुबा यावबा मतमजे मसी सेंगना सुगम क्यूनेट कंपनी कोई प्राइवेट लिमिटेड यावगदोइनी नखोले तोइजे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी दे यावगदोइनी प्रोडक्ट सी लई सी तवदबनी हाबिगी कनोमता हाइरमदेबा मोइदा थमो असेंबा पोत ओबा हाइरमदेबा अदुना नि ngसाइगी मोइना ओइदेबा ngangaga minamba अदैदी मालहल्लगा तौबुदुनानेबा अखोइना मसी स्कैम नि फ्रॉड नि हाइसि कंपनी से याम कन्ना कोई हाइनिंग दे ममदि मोइजु कंपनी एके मतुगिना रजिस्टर तोरगा लेरमगनी मोइबु रेगुलेट तौबि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स लेरमगनी को अदुगा इच्छा हाइना अमसु ले इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन इच्छा नसु रेगुलेट तौबि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मयाम से सिगी मयाम से मोइजु अचुंबा लीगली ओइबा पोट लेरमगने कंपनी गी ओइनदे तौबे मोइ कंपनी सिगी मिंग सिजनरकांदा मोइगि डिस्ट्रीब्यूटर हाइगद्रा एजेंट हाइगद्रा सुम मयाम जिना जॉइनिंग तौबि मोओंसदने कोई स्कैम नि फ्रॉड ने हाइरिबसे मसी कोई मसी जे कोइना मयाम दे एक्सपोज तौर मतुंगदि अचौबा मोंगदा तोंगान बा अखोइगी वारिम खतंग निसिंग जगे खोइदा लाकपदा हाइबता अखोइदा लाकपदा नुपी खना कंप्लेन लाए कमाई लाके हाइतादि माय मसाजे सनागी एजेंट उजेंट तौबा नुपी ओइबजाने माना मयाम दि सना सन सनीगा तरेसे लौसलुरकांदा हौजिकी वीडियो पीरुरे थाजरकांदा नंगी प्रोसेस दा थादगदोइनी खोजदोइनी यामना मानना ये मिनिस्टर खरगी केनोबो लेटर हाइगदरा मिनिस्ट्री खरबो मिनिस्टर खरगी बो ममिंग पल्लकांदा दुमाइना मिथअल्लकांदा हाइबो पैसाजे सनाजे पुरकांदा ngasi मिदो मांगरे सिदा लेट्रे अदुगुमबगी क्लेम तोआन बा अखोगी वीडियो सेम्बा इन्वेस्टिगेशन तौबो याबा तोआन बा केस स्कैम मयाम मा हौजिक थोरई अखोइना ओके पुथुरकांदा ओके तमो याम नुवाइजे आई पाउंग लाक्सगे पाउंग लाक्सदिंग ममांगदा अखोइ मयाम इन्वेस्टिगेशन हाइबजे आई हौजिक इन्वेस्टिगेशन अमक तंग थमजगे बको ngasi फावबदा पाउंग आइ थमजरि बो वफम गुदि मसे आई gi ओइबा लनाइ वफम त यावदे सुमनगी विक्टिम मयाम gi ओइबा वर्जन सिंग अदुगा नॉट अखोगी प्रेस नोट अचिंबा अदगी देन पार्लियामेंट की इन्वेस्टिगेशन निखंगे पुलिस की रिपोर्ट निखंगे मसी मयाम सिगतनेबा Joint Commissioner of Police Crime and Special Investigation Team Hyderabad na thadorpa mogi police ki press note niko haina kai gomde et tawdo wafam ni masida QNet hariva Bihan Direct Selling India Private Limited haibasina India ge QNet che pai babu masigi matang da masi pallaga even niko man haije QNet
here I quote from the press note of Joint Commissioner of Police Crime and Special Investigation Team Hyderabad masida CH Upendrana da ready hariba nupa amakak moina fai chei kunthraga ni thoi suba nupa amakak masi far kanda masigi hariba scheme ziga related oina moina scheme ni habani ko sida masiga related na moina sida fraudulent marketing practices masi torombugi na fa bani haraka magi investigation report che pawun sumai thame Hyderabad police na miyoi taraga ni thoi khak phai Pabgi Maramsi bogus company have the Aranva facts has another company ama maming B Empire haiba Sawan Palo complex Sikandrabad labor high company si Shemzal and Bagi the Moji Fai Hare Makuina to Tabuxi in Hakanda debt they collected money from the unemployed youth Tabupang the Vanhasing the innocent members of the public Miam Mama Masala Amiba Adumba Chamjala Miam Zidagi Pashaze Moina Conquer level Karinam to conquer the Pashayam the Pangani Habagi I quote Zavanico promising high return I begin the video Mayam Kalaga Chamna Manipuri the Nana Wona Zavani the prime accused Masida Hakin and Ribanupa Rajesh Khana and BC Uprendanat ready have a Makui Anise Punjan Raga Mayam the motivational classing to we have Mayam the Punin to Aduga Moitem to we learn the victims Aduga victim mayam se moithem toga kadugba in the name of e-commerce business moi thagi oina yamdraba lupa lising kundagi na lising humpu bawje fangani moina deposit tobai paisana lupa lising yang kaidagi na la amaga makai fawa deposit tawdabani aduga lupa lising kundagi na lising humpu bawje fangani haidana Hyderabad police ki joint commissioner sigi statement jida palleba masida makhata na man haibaji Hyderabad Marali using sa Makun operator was a pyramid scheme. Moina Hyder pyramid scheme go Mali the Haiko. Tamo Moin Hydro statement da. Masida Hyderabad police na kaya the accused individual operated a pyramid scheme disguised malhalaga kari direct selling business ne Hyderabad malhalaga. Manunga pyramid scheme run to Romania public city Hyderabad police na evase. We strictly prohibited. Masi India deva. Telangana government ki guidelines 2017 ki matungina moi na piri guidelines ki matungina madugi mayuk to leba thabak ni haidan haireba masigi investigation sida 163 victims examine tawre Hyderabad police na aduga mahoi crore kaya mangi bagi wafam se puthore masigi mathakta bank account kunthra ga manga se haireba marali ga miyosing asina gi oina leramba bank account kunthra ga manga se sigi loinana Bihan Direct Selling Private Limited haidana ikoi da press statement ga piri iba ikhoida han thim masakhang ga ni laga ga thilami ba sige apunba crore 54 yawba account se frozen tawre sibo aini yare bro pabu pabu habi sigum ma se nam thokre SBG haiba ma hojo jik tawdana ko ga ngang sing yawba ma chulleri mado yamna laina bacha tanba senong chauna phangba Palishing Gara Yauraga, Asuk Pangba, Chay Mangai Manunda, double triple Pangba. Sigum Manam Taki Port Share. Bisara, the YouTube, the Pokaibi, Mukaure, Tarani Palerami. Adeda, MV Habidudan di Karbar or Natobuna Dudang di Hingbra, Madam Jimana, Piru Ergami, Asuk Yauraga Port, Asuk Pangba, Hanatobuna, Adumukti, illegal niti Hydri. Ponji scheme ni. America gi leader mana lalol itik tawba apauba mana puthorakpani pacha khara putho halaga sendong chi chauna pigani na haiba manipur da che amla object che SBG che kaire kaide na juk tawri jiki case tawna dana tawna ga dawri asida aina SBG ge hobada so aduga te is there any document company mo warbodi Pasachi si Tadaraka si Tony Courtney, si I Belibra. And I will then on Takti with the Suyaitana. Ada Zikida Kangudre, say I Bagayam Pajan Labello. Is a website. Not a Aiba, so I told Dana, I Mr. Tom Chaoba, I know Pasu with the Tadare, but the target the idle Herandum Mandir, subject to collection. I believe Targati and Namtaka Natro. Sida nam thang na te sida MIRAJ na law thok pata kire ki de ga ai phung nga krena victim oi bi chana sai ge pim chama wera ma du sida ngang ba si bo kire ko le ga na ai phung nga ai kai ma hora ru yaw rob ja la andi yaw der de
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯣꯝꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯣ ꯃꯣꯏꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯋꯥ ꯂꯧꯗꯅ ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯥꯃꯤꯗꯒ ꯇꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯔꯤꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯋꯥ ꯂꯧꯅ ꯅꯣꯡ ꯅꯤꯅꯤ ꯐꯥꯔꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯥꯔꯦ ꯃꯗ꯭ꯔꯥ ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯅꯥꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕꯥꯗꯇꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯔꯦ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯔꯦ ꯑꯔꯅꯕ ꯒꯣꯁꯥꯃꯤꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇꯨ ꯃꯤꯔꯥꯖꯅ ꯑꯣꯏꯌꯨꯅꯦ ꯑꯣꯔ SK TVꯅ ꯑꯣꯏꯌꯨ ꯏꯝꯄꯦꯛꯅ ꯑꯣꯏꯌꯨꯅꯦ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯤꯕ ꯍꯥꯏꯔꯛꯎꯅꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯝꯊꯥꯛ ꯑꯗꯨꯛ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯧꯔꯕ ꯐ꯭ꯔꯣꯗ ꯇꯧꯔꯕ ꯆꯤꯠꯇꯤꯡ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯥꯏꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯅ ꯁꯦꯛꯁꯟ 316 criminal breach of trust तौरबा थाजब मांगलबा चही यामद्रबदा चही मंगा फाउ फदोकपेवा फाइन तौबयाबा अनिमक फदोक फाइन गा तौबयाबा अदिके खरे हन्ना मोंग तादबो रगन चही तरे फाउ तौबयाबा फदो अदिके फाइन अमसु अनिमक पुनबयाबा सिलेरे देन 318 चिटिंग हानगेदा हारगना आईपीसीदा 420 दो सोमदना 318 हायरेबा नमथाक तौबगी थाजे हलगा अदुदा अदु तौबिनी अदु हलकनी अदु तौनी अन थाजा हलगा तौबा सि तारे अदिगे फ्रॉड तारे अदुदगे सेक्शन 111 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मी कांगू मना ग्रुप चिना मी अमा अमदिगे हनबा ग्रुप मयाम मसिना सोम मथंग मथंग चथरकपा था गुदिंगी चही गुदिंगी चथरकपा अदुगुंबा लौतुनबा अदुगुंगी क्राइम ऑर्गेनाइज्ड तौरगा चथबा क्राइम अमा देन एक्ट ऑफ टेररिज्म एक्ट ऑफ टेररिज्म इस स्टेट की मायोक्ता गवर्नमेंट इंडिया के मायोक्ता तब खतब नत्री अदुसु कंपलसरी तारे हजिकी मणिपुर के दा तौरिबा टेररिस्ट एक्ट कुकी इलेमेंट तो हेनबना तौरि हरिबा टेररिस्ट एक्ट से नोमै कापातु द नतेबा टेररिस्ट एक्ट सिदी अखोई फाइनेंशियल टेररिज्म सु तौबि याइ एक्जेक्टली इकोनॉमिक टेररिज्म आइबदि नंग नुपा चिक्सोइन थाजरो नंग मजे सोयदन फंगलदनि गाना थाजब पीरदन मीदुन हत्ता अरे बु पाइ तौदना पैसा नुकसा साना रुपा का तौदना से डबल कार सिनेमा कनोदुसु अमु उत्खरदाइने पाम कन थाजा हलगा मथंग लाख मंगा सोइदरमनि गायना मु पुथोले खरसु हराव हनगना बथानी ओम मरि मंगा सु फंगनगना बा अदुदि डबल थादरगे अदन हे अरेबा मते मनाउदुना काइथो तौबदा अदुदि फट मांगरगा काइरे खाइना हाइबसे से हंजिन नंजिनना अदु नमथाक तौबिरबा पोट अमने बा अदु मसे अइना खनबदना मोइसे तौरीबा कांगुदुना मोइना मुका केस तौई गाना छाय डिफेमेशन तौगाना आई अंगा उरे ओ इनबा म लेबा याम फजन तौबा अदुदि मोइबु इजन मंगन बिरेन तौबदि हेस आइन कलेदा होजिकता रुरकांदि कदाइदिगे आइबा सिदि चाउना नमथाक तौरबा पोट नमना अबदा होजि फौबा मोइ फाद्रिब्रा सिनेब आइ हाइसे होजि फौबा फाद्रिब्रा अदुदा मितै मचा मणिपुर मचा चेनबा याउरिब्रा नमथाक तुदा याम चालो बाबू चेनगर जानी हजिके मणिपुरदगी लर्न तौरिबा मखैसे मणिपुरदगी पुसलिबा मखैसे मणिपुरीगी मी गतनेबा मसिबि मिसे ओ अदुना निदना आइना यादबा अंगांसिंग इबुंगोसिंग करि करिनो मोइनसु खुद थिंजिल्लि खुचिल्लि आइदना थेंनेबको आइदि मोइरो ओये ओयु ओरोतो अदुम हाइगनि अदुगी अचुमबगी तौरबदि लैनुं कांगुना तौरे फारे लैथा कांगुना तौरा चुमबबु हाइबनिको चुमद्रगति यादे चुमद्रगति यादे मेहा मेफुन तौबदि यादे औ सिदे कांगु मने मसि अचुमबने हाइरिने मका अरामंतु याउदे मसि फ्रॉड याउदे स्कीम याउदे हाइरिने आई मोंता खंगनिगे ना तुदे करम डॉक्यूमेंटा लेरे डॉक्यूमेंट येंगेने आई मोइ लेपिगे मोइना फ्रॉड तौदे अखोइदा चुमबनी जनरल ऑर्गेनाइजेशन नि जनरल कंपनी नि दु प्लीज शो अस अखोइदा शो तोबा अदु नत्रगदि कहिंते तौदना मीबु केहेलगा एक्ट ऑफ टेररिज्म तौरगा नंग लाग अम मकाय थादरिपचे नंग अहुम सुहलगदि मथंगी हप्ता अदु तौरनी अदा मदु कमदो नै बु हेड अदु का हंगबा यारो सि मसाय नपी कनोदुना हाइबदो बे मंदुना हाइबदो मसि एक्ट ऑफ टेररिज्म थ्रेटन with intent to strike terror or likely to strike terror am yauri aba kihen bado nangi che aina du togodabani adu soidan ju phangadabni adu numa kamda we hangba yaro what is this kaino ai basa thada jari ba ina ai chu kamai togdaino adu kali togodab noi bungo hangba yaro kaina ga haiba natai charo ga na haridi hoje bo phadri braba sibo अदुना निगे चाव चाव रबा फिल्म था एसबीजी की दामा हैदराबाद की दरा कर्नाटक की रकन प्रकाश राय हैब्रा अम करोड़ साम चेन्नई दना मोय खबर द याउगी बदिक निको अदुना चिंगमसी तौरियाबा अदुना होजे होजे
SBG na kari ka kai be tore na pa crore yang kai rom hali hate na ko subject to correction aina khangu banate haini ri bese complaint tore be mayam se asi ki mathakta rang nahan qnet kano Noida 143 ko ri no ni qnet Noida 143 ni khalle ba ada ngasi noina sida to godam ni ade to qnet chi karina company man ni 143 to the sector ni ko sector city to 143 haidron lere adu ki mayam to ro kan mo ya ko padu de khang na id logi oina logi satrina logi sana advocate amo oina ainu ujabada sidi achoba nam thak ni achoba organized crime ni achoba terrorist act ni achoba fraud ni then scam ni Pabung sida achoba hang ani khak thoklei pabung tentak ne address to bi ai makha ta na ene kup thana lak sake pabung ahan ba ekhoi ki problem sina kari no have matam da victim ne na haidena thoklei ba yamna helpless oi ba hojik lai duni pabung gi mangani azki ima do thak ni kana ma wanga ngo yadir do hazana the maga ma convince to ngang hali ne ba adagi paisa gi kai gi details ma ma ai khoi gi imung mung kari habira kadage na haidok pangam jada ba yam helpless oi ba yam innocent oi ba victims ma yam yauri ba sugumba victims sing sida pabung kamai to ge da moina masi haidur aba matungda mohoi de emotional blackmail gum to bi ba pabung adagi then defamation suit gum to bi ba aduga sigi defamation suit sidi moi de paisa ma yam leira bani na yam helpless oi ba mi da defamation suit 50 lakhs ki gum to ba mamang da DHIRAJ na masi wafum je phongdu ubagi DHIRAJ ai ko gi reporter mani adu ma social media influencer masuni lupa lakh yang khai gi defamation suit mangon da thare aduna ngasai gi ki da hangi na bagi wafum je hekta lakpa adagi mamang da su ai khoi da sigi wafum je koina puthuaga follow program yam to bai da ai khoi da masak khang da mi ni na chi am thila ame ngasai gi press release simba ai khoi na misleading to re habagi mong da sumai to was yima sida kamaina ai khoi gi logi protection legani haiba wafum ma victims sing sida khare hen encourage tong na ba ani suba point nong khale pa yam chaw dai le mama kana no aseng ba victim je khang da aseng ba victim je kana no na maramdi mara le ba mi mya ma mi ngo de gi paisa takat na khong ga ba mi mya ma su pa hojik se victim nen tholak moi su mi khara na alert aw kan dai ko su la na changjal re adu ga ai su paisa no sa ma mang khre na in the same case ma na su mi mya ma khong ga ba adu mi mara le ba mi mya ma but ma su victim ne claim torok pa adu kana no who is the real victim haje sida achoba confusion ma leiba si ki question ni si yes ali boto aina khangba ngang sing khara ge khangba SBG da du to e mai makhaza min tara ma kullama mana komu ba adagi mathaki dona manipur ge ori ba mi dona di mawonda ron di pe ba alda hojiki mai oibal laiba china amu kalai kalai digi pasasi mi tara mari manga de ko ma krora ma ani hena komjaru ba adu loini pe garam na khara khara phangbadi hormaga eskan ni he ai lak manga yaubado lising yang khai phangba hore adu phangba hore na sum tora ka pattat khara ba aduna makada leiribe singduna ngasai mathaki leiribe sida nongonda enola amege yawgibda nang singadabni ali nongonda adu tawgibda adu singadabni kai dana underground ga sine ektana ko ai de khara arona tup thamde ekta haidoi adu ga sine ektana ga kauna re ga na tawri abako aduna sigumbagi phibam sida victim se victim achoba victim macha victim je mathang de oibjani khwaidigi oidiriba tongiba huranba makok china manipuri oriba makok mathang leiba singduna oijaragasu hodor aiba singduna aduge makha tare singji victim aina mi yang kai ge victim ni amana kun ge victim ni amana tarai victim ni amana mangai victim ni loina victim oimina ba victimization nai do lo darga victimization gi pot ama oibana ba aduna polap system china aduna sai marak aduda aitang yaure mi khara ka khomo adu de na wonde he na phangana ya de phare adu mi ohum khoma ke lak amam yahon ge jon tara khomo una nangi tongan ba special case prize am leini ka haijel raga level itabu subject to ko adu gi tawre ga mi adu de chi yauchi aina thangna ba ma da haire adu adu phabi ai tharu ai lak manga ne yauri do thajur nangi mangwa da ai so mangui dro adu ai haichin yauge anu nang mi mu chu poro adu dai khoi nong pa su yauge hari ne ai chanu pi su yauge hari ne adu yum pangge be chenu pa chanu pi do adu su yauge hari ne ai mathang tawdana hairi ba mayam duna muka tada mama khura ibai nangna haibedigi yaurubani pasadu nangona piu haira maadiga muka mangi ba adu victim je mathang victimization gi process se bepong guti mukcha amaga nungsi na handana na ba ai khoi gi society sida
มีลิชิงมังงากี่อยเบียตารายกี่อยเบียยามลิชิงกุนกี่ช่วยเบียให้ดิบพลับสิเต่าตัวนั้นเรสตาร์Chaobaมิงบุตรีปันเบียดเลยเคสกันเลยเนี่ยตอนสลายนุ่งลายอดูได้เลยนุกอดูกรุ๊ปให้ตัวนั้นอดูจะบุตรคนนั้นปันนิ่งเลยอดูมันดูได้บันเรสตาร์Chaobaบุตรีบ่าวบุตรอดูเต่าเร่มุดกระเร่อดูเต่าเร่อามาเต่าเร่อดูเชนกระเร่ให้เต่าริมเนี่ยบ้าอดูนะPonzi scheme hai be simuk tabo hoji hai ba MIRAJ na hai be de chap ba Ponzi scheme adu ke HBG angon na tammi bangang singna hai be gi matungina chap ba pot do oire ba pom si ne Hyderabad ki joint commissioner of police ki statement jida ya mai sena palle ba see here I quote from the second paragraph see the man hai je the accused individuals operated a pyramid scheme disguised as direct selling business direct selling business ne hajil laga pyramid scheme am operate over have ne pong si ne ai makhata na victims ni wafum khara ta pong da lak sake ai mathang si ekoi ki THOUDAM ROMESH ko THOUDAM ROMESH ki oiba wari se kamai to guno kamai thoki ba thodu no paisa kam invest tori khari ten tam thambi ai je kuibli khar kuire 2022 September 16 sida gi join do ne aduga join do bhai je maina haire moina na ingoda hojiki ai pushali binu pije अकोई जे कोरोना की मतंग दा चेन्नई दगी थोगलागा कक्सिंग दा क्वारंटाइन सेंटर दा लेब कान खंगना गिमनेबको अदई फ्रेंड मरिबदगी फेसबुक दा फ्रेंड ओइरे अदई मतुंग दा सही अमा उनकी चांग ले मतुंग दा a message हारपने फेसबुक दा ब्रो नुआइबा कोलिबा ना अदई नुआइ कोला कई होने माइ तोरि कोलि खाका अदुम ले युम दा लेरे दुकान फम्मे आई चेन्नई दा 300 थबक तौदरे को दा कान ओन हाय माजे अदुगा खालेगा मु ब्रो नंगी नंबर पिरो हायरे हप्ता मुले मतुंगदा अदुगा मार हायरे ए बोर अखोय स्माइ तरोगा थबम तोवे याम बम फय बिजनेस की लाइन ने कोने मा हायरे अदन ए कमाइ तो वजन अदुदी अखोय याव या ब्राय कांदा ओ यानी ए मबुंग हायरके अदु होजिकि वैकेंसी लेते स्माइ हायबा अदन ओ ना अदु नंग वैकेंसी ले कांदा इंगोंदा हाबिरो ओन हायगा होय ना हाय अदुगा खले ga फोन तोरे अदुगा आई ममांग दान हंगे मान हान हायरे स्माइना तो बुजे पैसा याम ताले अखोय हाना आइगी युम हिंगोन जे लैमक बंदोप लोय लेरमे मी पैसा नु केन तो सिंगम द मैम लेरमे अदो सिगी थबक से तौबुदिगी आई जे समाइ तरोगा बंदोप थममी ब युम हिंगोल अदुगी गाड़ी नि लोय हल्ले हम ति नुमाय हजिकति पर मंथ दा आई दम यामद्रबदा 70 80 के जम ताले हाय माना अदे ओ अदि हम फय अदुदि आई जु तौनिगी आई दुकान मसा दि हेन केन तौबुजे आइगी केनो जी इना फोय दे एन हायबो अदो मान होय अदुदि आई हां के खलेगा मा हाय कान फोजे तरो मा हाय कोने अदे ओ नक्स समाइ तरो चलो कनो थाके नंगी मिंग नुंग लेफम हाइरो अदुगा समाइ तरोगा अखोई सेनियर जिंग दा इन नंगी मरम दा हाइग्रे अदु समाइना तौजी हाय कांदा क्लासिक ग्रीनदी होटल दा चलेबा अदुगा सर कांदे मोय मान इंटरव्यू जे लवे अदु मोय उना कांदे हाय अदु मोय हान येंगे अदु न ब्रो नंग के अन केम तौदी युम दा ले खोले कई होने दुकान भामे ओ दैट इज गुड हाय को यू हैव बिजनेस माइंडसेट के हाय बाबा आई हैव नो हाय आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस फिल है को केम खंगे खोते अदे जस्ट आईडी सी फिल केम खंग नते सुम आईडी दुकान फम तने की दुकान दा अदो सी बिजनेस सी प्लेटफॉर्म सो दे सी मरम केम खंगे kan ए डोंट वरी अबाउट दैट विल हेल्प यू है बा केम खन खोय तौगे नंग मक खोय मैम लेरे अखोय मनिंग फमी जे नोय इंखलक तोने नोय मांग फमी जे नोय मक खोय ले का इंटरव्यू लो इस kana मैते मजा लावे अदो मोय इंग्लिश ngange अदोगी कबुई मजा यावे इंग्लिश ngange बा अयाम इंग्लिश थे थे ngange एजुम खुमे अदुम अदो मार है बिफोर नोय काय लेके खोय अनि चैनल ले खोय है अदो माइ तो कांदा इंटरव्यू चल एनी हम चला कांजिदा जोय पास तौरे अदुगा लास्ट पैसा हायरपने बा इंटरव्यू सी थंद से प्रातो पमरो बांग याविना आई थोम चले अदु मोयना हाय आई हाय ममांग थाय ए केनों सी थबजी तो पैसा संगोय हायदेन हाय कांदा ए थबम तौबो जी पैसा संगदे यादे हायबो हुजी की मतम द मणिपुर थबक तौगे हाय एनीवेयर थबक तौगे मतम द गवर्नमेंट की ओरा मगी ओरा हुजी पैसा लोय संगे अदुना लाख मनी मंगा तरुक ते संगबदु संगबदु सी ओनली अमम खाय अमग तरा अमग कुन या पोने हाय बा अदन ऑफर अदुदी आई ngambri yenge na hay aduga aina yumda la kan da hay kan da interview mai pass tawe adu samai tawe hay aduga paisa je leite na hay ai lupa lising marfu je leiba adu aina kyang chang de na kan da amaga makhai am tiredi to du yaroi ma hay aduga aina hay ka mon phone tor hay as ai to roi da paisa do leitre ngamdre na hay adu to again hay kan khalega another 15 days mutu mai to phone to reba bro nangi do si padana phaba chance ne si taho nang wai do ji si kai me tawi matam da nang phadana kai na tong ni nang sahi manga da tan ba paisa do si da sahi da tan doi ni mar hai moi na ngon da
ꯑꯩꯅ ꯑꯣ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯉꯝꯅꯕ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯨꯄꯥ 90,000ꯁꯦ ꯄꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯐꯨ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ 10 ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ 50ꯁꯦ ꯍꯥꯞꯆꯔ ꯑꯃ 10ꯁꯦ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯌꯥꯝꯅꯕꯗ 130ꯗꯤ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯂꯩꯇꯦ ꯈꯣꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩ ꯑꯞꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ 20ꯁꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯒꯦ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯖꯜꯂꯛꯑꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯁꯦꯟꯗꯣꯏ ꯀꯥꯞꯄꯤ ꯄꯨꯔ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯅ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯪꯅ 20ꯁꯦ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯣ 110ꯁꯦ ꯑꯩ ꯊꯥꯔꯛꯑꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯁꯦ ꯄꯤꯕꯅꯦꯕ ꯁꯦꯟ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯥꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯟꯗꯣꯏ ꯄꯨꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯃꯦꯁꯅ ꯈꯜꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕꯕ ꯁꯦꯟꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯒꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯁꯦꯟꯗꯣꯏꯃꯨꯛ ꯄꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯥꯖꯕꯔꯕ ꯑꯩ ꯈꯜꯂꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯍꯤꯡꯒꯣꯜ ꯂꯣꯏ ꯍꯜꯂꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯩ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯨꯕꯅꯤ ꯁꯦꯟꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏ ꯑꯩ ꯈꯟꯗꯤ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯜꯂꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯒꯤꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯨꯒꯦ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯔꯔꯣꯏ ꯈꯜꯂꯤꯖꯥꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯦꯟꯗꯣꯏ ꯄꯨꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯤꯔꯥ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯃꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯔꯤꯑꯦꯛ ꯇꯧꯏ ꯃꯥꯅ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯣꯃꯦꯁꯅ ꯌꯨꯝ ꯀꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯁꯦꯃꯥꯏꯖꯤꯟꯗꯒꯤꯅꯤ ꯁꯦꯃꯥꯏꯖꯤꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯅ ꯀꯗꯥꯏ ꯃꯥꯅ ꯀꯛꯆꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯣꯞ ꯂꯤꯁꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯣꯃꯣꯔꯥꯅꯤ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯑꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯗꯦꯟ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯩ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯦ ꯃꯣꯏꯅ POA ꯂꯥꯛꯑꯣꯅ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯈꯣꯠꯂꯣꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯌꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯋꯥꯔꯛ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯍꯣꯝ ꯌꯥꯏ ꯕ꯭ꯔꯣ ꯅꯪꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯥꯗ ꯆꯠꯇꯧ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔ ꯅꯪ ꯐꯣꯟ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯅꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯔꯛ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯍꯣꯝ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯐꯔꯦ ꯑꯩ ꯑꯥꯗ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯜꯂꯦ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯕ꯭ꯔꯣ ꯅꯪꯅ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯅꯪ ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯅꯣꯏꯗꯥꯗ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪ ꯁꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯏꯒꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯟꯒꯅꯤ ꯅꯇꯣꯝꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯁꯤꯗꯤ ꯇꯤꯝ ꯋꯥꯛꯅꯦ ꯅꯪ ꯏꯟꯈꯠꯄꯤꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯅꯦ ꯔꯥꯏꯇꯔ ꯂꯦꯞꯇ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯅꯪ ꯅꯇꯣꯝꯗ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯅꯇꯣꯝ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩ ꯅꯣꯏꯗꯥꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩ ꯏꯃꯥꯒ ꯏꯆꯦꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯌꯨꯝꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯀꯅꯥꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯅ ꯂꯣꯏ ꯔꯟ ꯇꯧꯏꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯝ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯁ how much you are earning per month ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩ ꯗꯨꯀꯥꯟꯗꯨ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯍꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯇꯦ ꯈꯣꯠꯇꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯇꯣꯛꯊꯣꯛꯑꯣ better to close your shop ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯀꯩ ꯃꯥꯡꯉꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝꯕ ꯇꯥꯜꯂꯕꯖꯥꯠꯅꯣ ꯈꯜꯂꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯃꯣꯏ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯣꯏ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯡꯉꯦ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯉꯥꯡꯉꯦꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯐꯣꯟꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯁꯨ ꯐꯣꯟ ꯑꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯗꯦꯟ ꯇꯧꯖꯔꯤꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯋꯥꯁ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝꯁꯤꯒꯦꯅ ꯊꯃꯥꯏ ꯁꯦꯝꯕꯩ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯊꯤ ꯍꯩꯌꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯈꯗꯥꯡ ꯊꯤ ꯂꯤꯡꯉꯦꯕ ꯁꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯗꯤ ꯃꯃꯥꯏ ꯀꯟꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯈꯗꯥꯡ ꯂꯤꯡꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤ ꯊꯕꯛꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯨꯝꯕ ꯑꯄꯪꯕꯅ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯅꯣꯏꯗꯥ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯩ ꯅꯣꯏꯗꯥ ꯆꯠꯇꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯇꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯃꯔꯨꯞꯅ ꯃꯔꯨꯞ ꯍꯥꯠꯄ ꯊꯕꯛꯅꯦ ꯁꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯗꯨ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯅꯝꯊꯥꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯟꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯗ ꯃꯥꯜꯍꯟꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯤ ꯈꯣꯝꯃꯣ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯣ ꯔꯣꯃꯦꯁ ꯃꯤ ꯈꯣꯝꯃꯣ ꯍꯥꯏꯅꯦ ꯅꯪꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯤꯌꯦ ꯃꯤ ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ 300 ꯏꯍꯜꯂꯦꯕ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯥꯔ ꯗꯦꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤ 50 ꯐꯣꯟ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯑꯌꯥꯕ ꯃꯤꯈꯣꯏ ꯂꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯦꯔ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯂꯣꯏ A to Z ꯂꯣꯏ ꯊꯝꯃꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯛꯅꯕ ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ 300 ꯏꯌꯨ ꯁꯤꯔꯥ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃ ꯈꯪꯗꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏ ꯏꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯇꯧꯁꯜꯂꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯁꯜꯂꯣ ꯍꯪꯉꯣ ꯁꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯪꯉꯒ ꯃꯤꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯍꯜꯂꯨꯁꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯔꯛꯄꯗꯣ ꯐꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯐꯥꯒꯤ ꯐꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯄꯩꯁꯥ ꯀꯌꯥ ꯐꯪꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤꯀꯣ ꯅꯪꯅ ꯁꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯍꯧꯔꯕ ꯐꯪꯉꯕ ꯑꯗꯩ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯊꯥ ꯑꯃꯗ ꯅꯪ ꯂꯨꯄꯥ 50, 50, 50 ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯟꯕ ꯉꯝꯃꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩ ꯅꯪ ꯅꯁꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯍꯣꯠꯅꯖꯃꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯜꯂꯦ ꯂꯥꯛ ꯑꯃ ꯇꯥꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯂꯥꯛ 5 ꯇꯥꯟꯕ ꯌꯥꯏ 2 ꯇꯥꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯒ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯆꯥꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯔꯣꯃꯦꯁꯇꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯥ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯏ ꯐꯨꯜ ꯁꯤ A to Z ꯑꯩ ꯄꯥꯏ ꯁꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ 3 ꯄꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯄꯥꯝꯕꯗꯨꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ ꯄꯥꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯗ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯄꯥꯍꯜꯂꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯖꯒꯦꯅꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ 3ꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ PDFꯇ ꯊꯥꯔꯛꯄꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯖꯦꯔꯣꯛꯁ ꯂꯣꯏ ꯄꯥꯏꯁꯦ ꯍꯧꯗꯣꯏꯅꯦ ꯂꯣꯏ ꯄꯥꯏꯅꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ 3ꯁꯤꯃ ꯄꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯥꯛꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯗꯦꯕ ꯀꯩꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕꯅꯦ ꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯅꯃꯥꯟꯅꯕꯗ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯤ ꯈꯣꯝꯃꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯇ ꯁꯤ ꯍꯥꯞꯄꯣ ꯂꯦꯐꯇ ꯁꯤ ꯍꯥꯞꯄꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯪ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯍꯣꯠ ꯖꯣꯟꯅ ꯁꯤꯅꯤ ꯋꯥꯝꯅ ꯁꯤꯅ ꯀꯣꯜꯅ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯀꯩꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕꯅꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯗꯦꯟ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯒꯦ ꯔꯣꯃꯦꯁ ꯘꯔꯤ ꯑꯃ ꯐꯪꯒꯦ ꯘꯔꯤ ꯑꯃ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ ꯄꯤꯕꯗꯨꯔꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯩ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯘꯔꯤꯗꯣ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏ ꯁꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯒꯤꯐꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅ ꯏ ꯀꯥꯟꯗꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯕꯥꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯁꯦꯂꯤꯡ ꯕꯤꯕꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣꯔꯗ ꯃꯣꯏ ꯑꯣꯐꯤꯁꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯥꯔꯛꯄꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯦꯅ ꯆꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ
maman jana sum neta to yang kandari 3 lakh mai leba 80,000 mai leba ado mui mai to kandari 1,25,000 mai leba ado 150 neba ado dira moina khara discount to matung de sini kan hai ba to si yam piri e ba si yam piri e ba sum lakh amaga lising kai muk piba ne tana la hu muk piba gari ma ado di romesh na changre ba paisa se lupa la amaga lising tara amara kul lapi hai kunthane hai kunthane hai ado lupa la amaga lising kai piba gari am phange ado mai pui to ba ka mai to admai hai to e upai leite ado sumana adu matung de romesh na paisa thobu khot padi to ba ai paisa di thode ai khale haidi mi khoma hai jinen sidi networking ne sidi yaroi je khange ba sina aina hai adu mai phone yam toro me bro nang la o delhi da o noida da la o romesh mi ma ho khong gidra ba khom de kam khom de ai khom maram de khan no khom dris haidi sidi fraud ne sidi scam ni ko haidi ai ga lu tin mi de na kamai kadar taw de no ba ai gi ima da ai gi ipa da ai gi kai isi da ai gi yam kamai kadar taw de no ba moi hai ba nang ri ba nang best friend or nang brother or sister nang pusalo do hapo na tin nang share la wa hai ba aduga abung kaina ne thoma kaina khogi romesh na moida chai khiba ngang khiba noi to hida aran bani aduni ai adum no game hai de aina ai gi upline le message tha gi ba ngarang nan mai la ko e noi tourist yaw re ai na message tha hai ba ade ma na dum yeng ai aning dum hai da ma du khara hai de akoi dan dum phone to ngang ba nang na samai to ga ka da to ga mai na inau pa mai to gi ba akoi dum minam gi ba adu hujing na ngang ba na hai kan da ma je emotional blackmail hai tar kan ngai tabi mong ma ai mon message thare yaw re du kai in thari no message sum akoi ma sim khara phal na hona min ro ta ro ga da gi hujik thoi bi irang mutang gi da mi ne kana ta udra kan kana yaw yaw ba aduga kai na romesh na ai gi paisa khara mangje gi bisi yare na dum pen thok khra kamai khan gi ukhan e nung din ngai ti maram di ai le to gi na te sendu pur to ne ba aduga amo ai nung e mangje ga ju ha ju tu khale maram di ai na atop na minam du pam de me te na ai post mangje ga ju no ai tu min le ga ge sum ma tham ge yaw ra hai ai mai to yaw gi dam le ba okay aduga aroi bo hangoi na ai na khoi stress ta hangjaring bisi hojik se direct selling business ne masi nam thak to ba like scam na tranga fraud activities am phoi khoina to ba like na moina haijari ba ko even ngasi phau ba tonga tonga interview khaya da madu mai phongdo pa yawri ekoi da ju ekoi interview yaw je ge na hairak pasi lei aduga interview yaw bi yaw ba na sunga ya de ko adu kamaina khalle moina hairi ba claim am se da kari habini mule si je moi ki be ne moi ma sa lan bai ne ba aseng scam ni se si je 2000 ngasai gi hai gi 2019 da ko hyderabad ki shu le ne ado yeng e ba ai moi ut le ba si je smai to ga smai nan ke no ni hai kan da moi na te si ya na gran moi han kan to du bai khot ba ai moi da hai jel le ba ai gi mind je sense to no ba na brain wash to we ba ai na khang ne ba 2019 je sidai da hyderabad ta thok ni am song thok ni si case crime je ngasai moi mi hum pha ba gi yaw ne ba net ta da youtube to yaw ne ba okay abungja kai thom khoi gi romesh am ngai je ko mathang je ai abungja da mulak sake abungja kamai to no abungja wari se amu ai gi yam ba je yum thang na ba yum thang na hek yum thang na yam abungja si yum kai tagi ai je thawal khanga bok te yes ai hek yum thang na yam ba sina ai je tep hek loi ba ga ai je akhoi yum yam wa ai bu ko wa ba sida aina ma di lam kai ga to pa myam chat le ba chat pa sida aina tam raskumar ko ming hek pal ma je asma chat pa sida aina ai cho thawak ya paisa yum ji yam wa ye paisa phang ba ya ba ai di paisa thok pa ya ba lambi le radi yam mai matung ina je ra ke na hai ba ne ba adu da ma na hoi ya ye khole na hai ra ga ngon da adu di nang yam na phaba kari yam na phaba bi kari thaba ma di le re adu ai hoi upline sing da na hainara ga nang je maron hairakin hairak pisi da sumain to lo le ri kan si da hapta amuk si le ra ma ngon phone to re ai angon abungcha nang gi se nangon yam na kana bu opportunity am la e lak pisin nang si da chance phange nang chance phangi kan si da ya ho na tradi nang matung pak pang yaw phang ba oi bane ti chahi am da amuk anirak lak pun hai bu ko asi taheng chahi am da amuk anirak sunga lak pun te si gi se ai mafam du da tha ma ga numit tare ni tha ma ga numit tare ni si lei bu ko yes asi da mafam ji da moi gi lampa hai bu da ai su dum chat le bu ko chal a da sat pe wai si li de ngai mamang da paisa kam pi ge kai abungcha na ai na moi da paisa sil pa la ni pi gi interview di yaw ki ba interview si kamai to ki interview net yadrigan gi mamang chahi gi net yadrigan du lan manung du da ai je ne kare lan manung du da net ya ba kan gi du da ai je phone han
ꯖꯨꯝꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯖꯨꯝ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯞꯁꯇꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯈꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯨ ꯈꯣꯠꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯌꯥꯎꯅꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯗ꯭ꯔꯛ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯌꯥꯎꯕ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨꯁꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩ ꯂꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯌꯥꯍꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯍꯣꯠꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯍꯟꯕꯅꯦ ꯇꯧꯍꯜꯂꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯁꯇ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯃꯇꯝ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯅ 12ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯕꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯈꯔ ꯂꯩꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯆꯠꯂꯦꯕꯀꯣ ꯌꯨꯝꯁꯦ ꯋꯥꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯥꯁꯨ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯥꯗ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯕꯨꯡꯆꯥ ꯅꯪꯒꯤꯗꯣ ꯌꯥꯈꯤꯗꯕꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯔꯦ ꯅꯪꯒꯤꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯃꯟꯕꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯔꯦ ꯅꯪꯒꯤꯁꯦ ꯆꯥꯟꯁ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯦ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯍꯧꯔꯣ ꯈꯣꯠꯂꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯁꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯌꯥꯎꯕꯁꯦ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯑꯟꯕꯤꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯇꯧꯕ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯕꯒ ꯅꯪ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯂꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯈꯪꯗꯦꯕ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯈꯪꯗꯦꯕꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ ꯈꯣꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯁꯨꯔꯦ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯍꯩꯒꯤ ꯊꯥꯛꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ 3rd ꯁꯦꯝ ꯀꯥꯗꯣꯏꯅꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ 12 ꯂꯣꯏꯕꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯑꯕꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯌꯥꯎꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯅꯪ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ 2ꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯇꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ 3-4ꯃꯨꯛ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯈꯣꯠꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯅꯪ ꯑꯗꯣ ꯐꯔꯦ ꯅꯪ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ 2ꯃꯨꯛꯇꯤ ꯇꯧꯔꯣ ꯈꯣꯠꯂꯣꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯩ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯦ ꯈꯣꯠꯂꯒꯦꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕꯁꯤꯒ ꯑꯩꯒ ꯏꯌꯥꯝꯕꯗꯨ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯩꯕꯀꯣ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯁꯨ ꯌꯨꯝꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯩ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨꯗꯨ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯑꯃꯁꯤꯁꯨ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎ ꯃꯣꯏꯅꯤꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅꯤꯁꯨ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯣꯏꯅꯤꯁꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯣꯏꯒ ꯎꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯌꯥꯝꯕꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯨꯄꯥꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔꯗꯣ ꯊꯥꯗ ꯂꯥꯛ 9 ꯆꯥꯕꯅꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥꯗ ꯂꯥꯛ 9 ꯆꯥꯕꯅꯤ ꯅꯪ ꯃꯥꯒ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯁꯤ ꯅꯔꯥꯏꯕꯛ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯐꯔꯕꯅꯤ ꯃꯤ ꯑꯇꯩꯅ ꯄꯥꯛ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯐꯪꯕ ꯁꯥꯔ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯗꯒꯤ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃ ꯃꯇꯝ ꯊꯥꯏ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃꯁꯦ ꯄꯤꯗꯕꯤꯗ ꯍꯞꯇꯥꯁꯦ ꯐꯥꯔꯝꯗꯥꯏꯁꯤꯗ ꯅꯪꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯣꯏꯈꯤꯗꯣꯔꯦ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨ ꯄꯤꯁꯟꯅꯕ ꯇꯧꯔꯣꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯦ ꯏꯌꯥꯝꯕꯁꯤꯅ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯁꯨ ꯏꯃꯥ ꯕꯕꯥꯒ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯃꯥꯒ ꯕꯕꯥꯒ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯂꯩꯇꯦꯕꯀꯣ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯀꯣꯡꯗ ꯌꯥꯜꯂꯤꯕ ꯁꯅꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯛꯇ ꯁꯤꯔꯝꯕ ꯌꯟꯇ꯭ꯔ ꯀꯥꯏꯔꯒ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯁꯅꯥ ꯂꯤꯛꯀꯣꯟ ꯀꯩꯀꯥ ꯕꯣꯕꯣꯛꯇꯒꯤ ꯀꯩ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯥꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯄꯤꯔꯦ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ 2ꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯝ ꯍꯦꯟꯈꯤꯗꯣꯔꯦ ꯅꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯁꯠ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯃꯥꯡꯒꯅꯤ ꯈꯣꯠꯂꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯀꯩꯀꯥꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯑꯒ ꯁꯅꯥ ꯀꯩꯀꯥ ꯃꯃꯥꯗꯒꯤ ꯀꯩꯀꯥ ꯂꯣꯏ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯑꯒ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯄꯤꯔꯦ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯥꯛ 2ꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯂꯥꯛ 2ꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯃꯨꯡꯗꯨꯃꯛꯇ ꯃꯥꯅ ꯀꯥꯈꯠꯂꯒ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯄꯨꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯧꯕꯥꯜ DC ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯥꯅ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯗꯤꯄꯣꯖꯤꯠ ꯇꯧꯁꯜꯂꯝꯃꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯆꯠꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯥ ꯑꯃꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯐꯪꯒꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯤꯀꯥꯟꯗ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯁꯨ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯤꯀꯥꯟꯗ ꯑꯕꯨꯡꯆꯥ ꯅꯪ ꯁꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯅꯪ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯅꯪ ꯊꯥꯗ ꯅꯪ ꯂꯥꯛ 1 ꯃꯌꯥꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯒꯗꯕꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯔꯗꯤ ꯅꯪ ꯀꯔꯣꯔꯄꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯅꯪ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯅꯪ ꯇꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯣꯛꯑꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯊꯥꯖꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯩ ꯍꯥꯠꯀꯦꯁꯨ ꯍꯥꯠꯆꯧ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯅꯕ ꯑꯩꯁꯨ ꯀꯔꯤꯝ ꯈꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯀꯥꯟ ꯆꯠꯂꯝꯗꯥꯏꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯃꯥꯒ ꯕꯕꯥꯒꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯍꯟꯒꯅꯤ ꯇꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦ ꯃꯃꯥ ꯕꯕꯥꯁꯨ ꯊꯥꯖꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯆꯠꯍꯜꯂꯦ ꯑꯩꯕꯨ ꯃꯃꯥ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯂꯣꯟ ꯂꯩꯒꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯠꯄꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯀꯩꯗꯧꯗꯦꯕꯀꯣ ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯀꯩꯝꯇ ꯍꯪꯖꯍꯧꯒꯦ ꯑꯕꯨꯡꯆꯥ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯅꯪ ꯅꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 19 ꯁꯨꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯍꯤ 19 ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯤ ꯆꯍꯤ 19 ꯁꯨꯗꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯃꯥꯏꯅꯔ ꯑꯃꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯣ ꯖꯣꯕ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ class 4 5 ka yai hai ai kai kamana si business am chawam to kamana si class 4 5 ka ba angang mu ya na kan da adum yai si manipur version ya manipur ta ko em tam bi mem lei bi hai manipur version su yaw hai amai mana language mai na translate to tak pi no tam bi no mem du lei bi no kem khalu no si fraud na trade kari ni hai de no ba si hai ate miyam nam thak to ga le to ga thabak pi gani paisa phangani karopati hengani hai dana nam thak to ga paisa khongat pa thabak si bo si fraud na trade kari ni hai de no ba si bo si fraud na te scam na te kari no ba si bo अरे सीधा हैदराबाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ना सीधा हायबा pyramid scheme operator with this guys is direct selling business ne hairaba si phone na de kari na haidoi na bani da changraba class 12 ka kajani ba angang bacha thabuk phangdaba na ha mama mapa yam wana hingiba imung manung mayam amada manipur gi lairaba miyam sidagi I chukka ne na khaliba moithem to ga khalam madrak to ga nangi nari park sida pokpa nari cha singdagi I chukani maduda nam thak to ga khanak to ga chamjaga mayam sidagi adumai moithem to ga mi mayam sigi mapun si se loina hato ka ne khaliba thabak se si scam natraba mase fraud natraga di kari na haidoi no ba ngasi aina logotjani ba victim ma khaise yam helpless oiba upai sui leitraba victim ngok ne ba lokoli se class 12 ka ngang sin kai no ba khangjaram doise ngasai sigi wari si liba kanda kari hairaka da gena taklat ni ga laiba ima du da kari no ba ma na khangjaram doise adu ma chamjagraba mi mayam do nakna ba na daga nupi singi oiba khudong chaba mayam ma lawraga madumain to mayam se moithem to raga mayam se da I chukani masagi lejau paisa sunata ba mamang da zone gi na mayum magi lejeri be yum do class 6 ka pass to ba kari yum khangjada ba mi do na masagi yum bom do bandan na maga madu paisa do lawa na khali ba madu fraud na traba madu scam na traba adu adi kari ne hadu na ba madu si scam na ti ne se si fraud na ti ai mi Hyderabad to Mumbai to Delhi the mapam sinmu thung phara ba masida investigation report puthora ba India parliament question hanga ba MP da India union minister amana madu ki paukhum pireba masi paukhum sin hairi bane ba mase fraudulent activities ne ne ira bane ba madu investigation to budu da si fraud ti abungja Delhi the Noida sala kan thengna ko wari khitang libi nang thengna ko aise Noida da ne haina moina haide Delhi da ne han haide Delhi da ne haiba aise Delhi da yobaga moi mi ngairame chatlaba matungda moi mi ngairam moi ani ngairame moi ani thengnar matung numidang thing ahing da ne bako adu moi je aingonda khut ka shok tana khotana tawre tawra matung da ise Delhi di yoraga aduga taxi to chatle bako lam yam lamna chatle bako adu aise ya waba di layover so ba aina sidagi imphal dagi Guwahati dagi amu Delhi chatpane bako adu kan da layover yam pung 12 hena layover bako matam adu kan da yawbuje nongale pung 3 muk tare ni nongale chak cha tho aise leire hapta amaje ai ka manung di tom dum lei moi di dum thabak chatli ne dum chakre hapta amaje ai je ka da dum lei lek taruk pau hai lek taruk tai pa de lek amani paraga dum tokre tokra matung da moina ai lek pa de na yam thina ngangi oh moi myam se loi lek si pa khar ba hana moi myam se lek pa ba pa da lek pa ba gi mami ta ba yam knowledgeable oi ba wisdom yam lei ba adu mami moi mawong ma to du na di lek pa ba ai di yam khang ba yam na hai ba mi ma lo re ba ko adu ga ai ngon ya lek pa ba loi da bai su ngangi adu ga yumda pau pi ba su ya roi ai ngon yam threaten to moina kai ke na threaten to threaten to ba aina yumda halaba matungda threaten to ro pune ko ada leri Noida da leri kan da Noida da leri kan han hai gi bo
ꯅꯣꯏꯗꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯦꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯕꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯦ ꯆꯠꯂꯦ ꯆꯠꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯆꯠꯁꯦ ꯈꯣꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯂꯝꯄꯥꯛꯇꯨꯗ ꯌꯧꯔꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯗꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯁꯨ ꯍꯪꯒꯠꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯏꯇꯣꯝꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯈꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯝꯄꯥꯛꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯗꯨ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯈꯨꯠꯀ ꯁꯣꯛꯅꯍꯜꯂꯦ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯅꯍꯜꯂꯦ ꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯅꯍꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯪ ꯍꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯍꯧꯔꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯍꯧꯕꯁꯦ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ 9 ꯈꯛ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯒꯤ ꯇꯥꯛꯏꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯗ ꯇꯥꯛꯄꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯑꯣꯏꯗ ꯄꯥꯗꯕ ꯉꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯁꯟꯅꯕ ꯃꯤꯕꯨ ꯃꯣꯏꯊꯦꯝ ꯇꯧꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧ ꯈꯣꯠꯂꯣꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔꯈꯩꯗꯨꯅ ꯅꯪ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯈꯪꯅꯕ ꯃꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯣꯏ ꯈꯪꯅꯕ ꯃꯤꯕꯨꯗꯤ ꯂꯩ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯤꯟꯅꯕ ꯃꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯂꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯍꯣꯏ ꯂꯩ ꯈꯣꯠꯂꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯎꯍꯜꯂꯣ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯈꯣꯠꯂꯣ ꯂꯥꯛ 1 2 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯈꯣꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯕꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯗꯦꯕꯀꯣ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯔꯛꯇꯦ ꯈꯣꯠꯇꯦꯅ ꯍꯥꯏꯖꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯖꯜꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯅꯥ ꯌꯟꯇ꯭ꯔ ꯀꯥꯏꯔꯒ 이마ꯒꯤ ꯂꯤꯛ ꯀꯥꯏꯔꯒ ꯁꯅꯥ ꯀꯥꯏꯔꯒ ꯆꯪꯂꯛꯏꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ 3 ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯌꯨꯝꯗ ꯊꯧꯋꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯍꯜꯂꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯄꯤꯌꯨ ꯈꯣꯠꯂꯣꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯌꯨ ꯈꯣꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯅ ꯆꯠꯂꯝꯗꯥꯏꯗꯨꯗ ꯁꯅꯥ ꯑꯩ ꯆꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯕꯒ ꯑꯩꯅ ꯊꯛꯁꯤ ꯈꯖꯤꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯍꯟꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯩꯕꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯊꯛꯁꯤ ꯈꯖꯤꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯍꯟꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯗ ꯄꯥꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯥꯡꯍꯜꯂꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯪ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯥꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯣ ꯈꯣꯠꯈ꯭ꯔꯣꯅ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯃ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯌꯣꯜꯂꯒ ꯅꯪ ꯑꯩ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯦ ꯑꯩ ꯏꯇꯣꯝꯗ ꯇꯧꯖꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯈꯣꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯍꯜꯂꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯇꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤ ꯑꯞꯂꯥꯏꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯕꯣꯏ ꯚꯥꯏ ꯕꯣꯕꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯃꯆꯥ ꯑꯔꯤꯌꯥ ꯚꯥꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯆꯤꯟ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ 3ꯁꯤ ꯂꯧꯔꯒ ꯀꯔꯤ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ 3 ꯂꯧꯔꯒ ꯅꯪ ꯄꯩꯁꯥ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯐꯪꯗꯣꯏꯅꯣꯅ ꯍꯪꯕꯁꯨ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯆꯪꯉꯝꯗꯥꯏꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ 2 ꯄꯤꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯪꯉꯔꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯪꯉꯔꯣꯏ ꯅꯪ ꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯗꯕꯅꯤ ꯅꯪꯗꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯪꯂꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ 3 ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯇꯦ ꯈꯣꯠꯇꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯃꯣꯏꯒ 24 ꯑꯋꯥꯔ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛ ꯀꯔꯤ POA ꯀꯥꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯄꯗꯣ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯍꯦꯛ ꯌꯧꯕꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒ ꯑꯩꯒ 24 ꯑꯋꯥꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣꯜꯂ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯋꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯦꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯉꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯀꯔꯤꯝ ꯈꯪꯗꯕꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯡꯉꯦꯕꯀꯣ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯏꯃꯥꯗ ꯆꯤꯟ ꯊꯤꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯡꯒꯤꯗꯕ ꯋꯥꯁꯦ ꯉꯥꯡꯉꯣꯏꯗꯕ ꯋꯥꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯉꯥꯡꯍꯜꯂꯦ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ 24 ꯑꯋꯥꯔꯁꯤ ꯀꯣꯜꯂ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯨꯝꯕ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯆꯥꯕ ꯇꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯍꯤꯡꯗ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯝꯄꯥꯛꯁꯤ ꯈꯛꯇꯔꯣ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯦ ꯂꯝꯄꯥꯛꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯅꯤꯅ ꯂꯝꯄꯥꯛꯁꯤꯗ ꯐꯝꯗꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯐꯣꯟ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯣꯏ ꯁꯥꯟꯅꯍꯟꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯥꯟꯅꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯝꯄꯥꯛꯁꯤꯗ ꯐꯝꯃꯤꯁꯦ ꯃꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯃꯤ 1,000 ꯃꯌꯥꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯅꯤ ꯂꯝꯄꯥꯛꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯌꯨꯅꯤꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯃꯤ 1,000 ꯄꯨꯂꯞ ꯂꯝꯄꯥꯛꯁꯤꯗ ꯐꯝꯃ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯐꯣꯟꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦ ꯃꯤ ꯍꯥꯞꯄꯒꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯁꯦꯂꯤꯡ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛ ꯌꯣꯟꯁꯤन ꯇꯧꯕ ꯀꯔꯤꯝ ꯌꯥꯎꯍꯟꯗꯦ ꯃꯤꯁꯦ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯦꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯂꯤꯁ ꯑꯃ ꯄꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯅꯝꯕꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯍꯜꯂꯒꯅꯦ ꯃꯤꯁꯦ ꯈꯣꯝꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯕꯨꯡꯆꯥꯒꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯐꯪꯈꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯀꯩ ꯄꯩꯁꯥ ꯀꯔꯤꯝꯁꯨ ꯐꯪꯗꯦ ꯒꯥꯔꯤꯁꯨ ꯐꯪꯗꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯑꯃꯠꯇ ꯐꯪꯗꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯅꯪ ꯑꯩꯒꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯅꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯌꯥꯝꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤꯁꯦ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯕꯗ
nang di international na mo hai national na mo hai adu national oraga mo na habi national ora gari lak pani gari ama phang bani na hai bu ko adu national or ai gari national hai ko gari su lakte ai gi adu national ora kamai to adu amuk international na mo habi re international habi bagi kai kamai international or di kai kana du na hang ba anda foreign chat pada nang gi leifam chafam chat pa khot pun free ne ji ni moina oh international ora ga de hoi ada abungcha na ne kamai na moi to ri myam se khadrak madrak ni moi them to bune se kam kan thangai khadrak madrak ni moi them to na ji moi gi question do aran lu myam tam bi ra ko se na training hai ba da ta ku question sing do adu da ji adu adu question sing dam ti jagi info invite yaw do object handling 왜 object handling yaw do adum do yaw do okay sine ba training se oh ali mingona kamai khungani moi hang ko ta kai da na khoi office kai le ba khoi office di virtual office ni ga hai gum ba ba do lo yaw ne oh se ai sina mai na manipur da lo i ma ne manipur da ai english su tamo to pibi ba iman thamje oh objection handling mayam ne yelak mayam se sida kamai na pawhum pi ge de ge have ne noi gi company maming kari kawai ai khoi gi company natte multilateral venture ni ai khoi na makhoi se market ta chawtho han bada mateng bang han bani nang noi gi office kalai de le ayam bane khoi virtual office ta gi work tawi masi pawhum pi have ne hoi nang gi pisa ka muk ta lage kai do gi nang na gi pisa ka am ta lage khangni duna sidadi mi ayam bana masana thawai hakchang yauna honari badu gi makha pona hapta natraga tha amada lakh crore gi mathakta tanari bani habse moi haibu no to moina takpi moina iri ne do moi iri ne base kanani ibno mase madu milan okay si kanani ige si evidence la ba si gi notes mayam je si yong se ko si police diary si moi le hele moina le hen ma je di pasha tang der dia de atang ba diary le atang diary o ka du ne diary jam cover fa jaba diary ngate ne le je ada si fraud na te de kari no habani da du scam na te fraud na te hari ba mayam do lapiro interview te lo jage habu ya bi de hausi su matam le ri si scam na te na jagna fraud na te haibi le ba mayam do interview te lo jage kaim to joy ko ai khoi di chumna gi victim mayam se gi justice ki damak adu aran ba fraud mayam sugum ba lut pa to ba ai khoi ki khadrak madak mayam ma moi them to ga mayam de I chupa mayam je masi dang expose to gen tholak pane ba adu abungcha hojik se nongo de pen de ba noi te ba mayam di lei ado makhata na moina nongo de ken ngal pa lei ha basina karum karam matang wei Noida da lebi wari je hana lo shani lo shalo khatte ta lo shalo pen de basing do maroi basing do ta matam du da ai je mon hai ba thawak ai di sige mi changai khalo hai bu ko mi maming changai khalo hai ba jai ikhatte isu ide aduga no da mi yang khai dik ta dan phone to gada ba oh ai tau su tau de tau da bai sungang I da bai sungang moina aduga Facebook pai de bu ko je ab su pai de aduga Instagram su pai de bu ko namdana pahale moina aduga kai maram na haraga aidi aina juda mapanda leirabani aina ama chatpa khot photo ka ba thak alaga mi na thajana ba khot na ba taw bagi ne bu ko adumai tawra matung da ai je dumai moina haibam te inde inda basida ai gi plate yoro matung da moina kai hai ga ba nang khangna ba mi di lei nang ta sing na ai di khangna jabi ga lei bra sine bu ko moina harak pa anda hoi lei ko len aina haire ma su kaushilo khot lo sine kaushilo khot lo haiba kanda aina as kai gino ma di yaro khot lo ya moi di imung du yamna strict oibni khot pani na haiba kanda hoi nang khangna raga ma kaushin bangam du nang ma khangna ba matik cha de an haiba ko da aina ai khangna ba nupi du aina haiba da ma su yarakte bu ko yarakta ba de aina moi da yarakti khotin haiba kanda adudi kai da bai khangna riba ji po khangna bogi mathau ta de block pithat ko kaina thoko tokna gro khol khran haire du man tawra ga ai tum ma cha amta khang da bida sande khuning na tai cha da mafam da puchelle karam da mafam da puchelle sande complex moi gi mafam sande na trasu atopa nong ai hapta am da mukti sande ji soi jira du ga hapta am da mukti chatle bu ko adu ga dance ni halle dance ni ta bai su paisa phangoi paisa nang to paisa phangaroi duga das ni gu kolon ai bu khut par sing thai moina aina yade dance karam mafam da ni pop kumba club kumba da club te dina te moi complex so hol amada hoi isai tharaga kana yaw do ina masida yaw sida le je hoi gi yaw
ꯀꯔꯤ ꯀ꯭ꯌꯨꯅꯦꯠꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯤꯔꯣꯜ ꯆꯠꯇꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯆꯠꯇꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯐꯤ ꯅꯨꯡ ꯁꯦꯠꯄꯒꯤꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯔꯦꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯟ ꯄꯤꯕ ꯀꯩ ꯂꯩ ꯐꯤ ꯅꯨꯡ ꯁꯦꯠꯄꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯗꯦꯗ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯗꯦꯗ ꯅꯠꯇꯕꯗꯤ ꯁꯦꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯕ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯗꯦꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯁꯦꯠꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯝꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯗꯦꯗꯀꯤ ꯐꯤ ꯂꯩꯅꯗꯣꯏꯔꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯆꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯗꯤ ꯑꯥꯗ ꯌꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯩꯍꯟꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯩꯍꯟꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯏ ꯑꯥꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯅꯪꯒꯤꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯊꯛ ꯉꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦ ꯅꯪ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯃꯤ ꯃꯊꯛ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯉꯛꯇꯅꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯊꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯣꯏꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯗꯦ ꯑꯃꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯍꯟꯗꯦꯕ ꯁꯥꯟꯅꯍꯟꯗꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯟꯅꯔ ꯂꯩꯗꯣꯏꯔꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ wari sana ning bagan thok raga apa anda wari sana luar muk chang lapo. Oh. Adu kai ki penda balai review. Adu yumda hala matung yumda han basi juna aina yumda halage baban nare hairaga ai je hajin nare tholaki bane ko taseng bade. Nare haina hajin nare tholak pasi da moina yade ji chat khidana ba aduga ngasi ticket ngasi gumba je ngasi ni haire se buko ngasi je ticket kakpiro ana haiba sida moi ticket kakpide aduga pasha yam hong ai pasha leita ba ji khallaga pasha hong ga ticket kakpiro haiba de moi yade yadabagi moi ai aingonda aina lising taraga ni pan amuka tungana puyi buko aina paide moi ge ai upline senior na pahale mana aina seasoning ba kanda moina ai moi dagi lawgadaba moi dagi lawgadaba aduga paisa se moi ni sina gi bra kamai to moi na sina da ai khangde aina haiba kanda budi pire do pa kya mong na sina gi paisa da gi paisa do aina budi punna budi sina ba je bara chathok chasin kanda khak paisa loi gi buko okay pizza pithak pudi moi pizza pithak ai sa gi paisa moi changam dai kanda di moi na free ne loina moi gi thok loin tawra gi loina hai okay adugi adu matung da na ngonda emotional blackmail torpa ki halla pusing ne kamai to aduga matung aina yumna tholok pase bawana lipalising taruk thare bu ko ngonda taruk tharak pasi jo amuk aina pai deba moina amuk pasin gre bu ko pasin baje ngasi tharaga hayeng hangjit che moina ticket kapune numini ni chon thai ba aingonda chattana ba aingonda brainwash ta hon moina ai wakhal mind ji moigi adum lup na ba ai kam kuin no le mis ai ha tha mo no mitari ni hala matung moina kamai ki hale adum hala matung da aina moi da moi ai yum thang na yum do adu chungchang de aduga chungchang de aduga mapa ga masanu pa moi ni sing ti khanai bu ko ti khana jai dum tai bu ko no ma na ngon message thare nang yum na kai hai gi khot ken ai kaim hai de ngasi bu yum da su chang de kaim hai dri khot ri hai bu adu nang yum da kai na hai bu male adu nang hai bu du kai gum ma kha ta na hai ram ta ra ga di nang awa phum da ta ga ni nang na puji du luai ga dam ni khot ga dam ni haji ki ai puji le ba yam ba man hai adu mai ki hale adu mai hai okay adu di hoje ai wang am khak tang na bani da hange ko adu wang si luai ga dum ai ngoi da thado ge ba ado aham basi romesh da hange romesh nabani mi bo khomu de ko kana bo khom de ka bo khomu de ado romesh da hanging basi romesh na su paisa thau de ko adagi abungcha na su paisa thau tre moi da na tra moi ai paisa thau paisa pi roi khol roi hai ba moi okay romesh te hoge romesh nangi mathakta leiba ngasai nupi se nangi namana bi se sida nangondagi moi them tawraga le tawraga nangondagi paisa lawre aduga nangondagi thajaba mem mana pirame oida pada mem nangonda ngangame aduga tapat oiramane ba kona natra matam sida nupi sinda hoje koina wang hangin khalaje mana haira ne ba hoje karina aisu kanagumba mana moi them tawra sumai yawgi bani aduna aisu victim amne aisu pai leitrabne na mana kappaga wari liren khalaje aduda masi mara leitre lawgadra natraga nangi thamoi gi oiba paudam si kai oini matang du mara leite hawi yaroi maram di mana si aingun gi mana khang line je chat ne ba adu mana ye pushali ne ba adu ma de han si be khangram ne ba adu kai ma man lan di hai duino okay mana mara leite hare so ma na khangaba aran ba ma ni bu namfu de yawan laga ni do awa pham ta halam ta ne ba ai di mana ya holam me ai de du khang de mi kanam khom de ba kanam ta wa ta ning de na ai gi mana ba ai gi isin naw se kan nam thak to na wa han ga ha isa wa khan da khang je ba sim ga to ba ya ba na te sum nam thak woi da ba da je to ga
maru hap thabak sei tawro ne im khom deba khom de adu ma ne khom ne ma de khang tawwi ne ba mai mara lai ne ba adu nga sai use mana comment taw jai pi kan da isan lama hange ang sam facebook ka message sare ngoda da kan da hang je ne kai hage ne hai kan da nang ma ki ne jaw ma yaw we khole taw hai kan da ai ju smaina troga yai pok tai ne muslim kai no ne ha ba ma na khomai jina mu wasima hai ba kan ma ma hai re smaina ai ju khom ne pa shamang lai da ma ai ma hai re adu dis mai troga moi notice ki smaina troga discussion wa am taw ni ha me adu sinang chi da wari sana ba pam bra na tra photo nung tha nang pam hai kan da hoi thabi ro hai number mon da thagi ne ba adu ma kem hai tre ma ki be ra kai no di khang tre okay adu ga ai abungcha da muk ke abungcha nahon da chapman wo hang ni ko nangi hoji upline da lei ba mi se sina na traga na nangod nga sai moi them tor mi ba mi myam se ai khoi su mi na sumaina ai khoi da nam thak to bi ra ai khoi su yaw gi bani ai khoi su ira lei jaba na te moi mi khom hai ba ge khoi na khom bani na hai na khala je ba ai su victim ne na adu kan da na kari ko company adu kan da moi mara lai te hai ba shi sungya ya roi maram di moi na adu mai na mara lai te hai du er di kai do bi khom bi le no ahoi ya na ahoi je aduga aidi mana hairam mai matungina ai mana ai tasengna haibada mana hairam ma halu si ya haibadu ai tasengna adugi changdo dei tawning bane adu ma yumda budi leibo yumda leiri se ai phone hoji phone do pai de block thamure number ai ga load krema sigi viral hek chala puna mesi dagi phone su pai de load krema ho load okay aduga mi hat pa kot pa haiba simadi thamoi do phawbu nuai tabadu ni ko abungcha aduga haiba ya de ko aduma adugi wakhan du khan be ya de low court lairi aduga dandi chap chana pina ba chap magi quantum of kari hai tare magi man offense to aduga chana na ai khoi gi low court lairi ko sigi betung ina ma je dandi pi bi ko adu aroi boina yam tena na pani gi kwai di pel da ba wa phum je kidang phung du amom ta ai mayam nam thak to je si ka pien di okay nam thak to je pien de abuja nangi ai ju mayam da nam thak to si to haning de aduga oida pa da ba moina ngangi ba moina takpiri ba tambiri ba mayam do adu ai tahoning de pasha business ni hare di chamne taseng business ne to view okay okay piri ba lakhi oi phaje ba pa yam knowledge sam oe ba adu moi na to yam totally different ba khena gram tina like to hi na te ba si lakhi de like afabani adu bo takpiri ba paradi lali haibani ko thank you very much romesh amasung abungcha ani bu thagachari nakoi ni gi mic to tharamaga ko e makhata ba atopa mi mu yauna bo na se aduga like sing se hoi loiraga ai pijaraga ko thank you very much ai tamoro men de laksage aduga marak sida ai khoi gi haiba association gi secretary michael aloina ai khoi gi masigi whistle blower mo aikiba ai khoi DHIRAJ ani si sau yabina ba request to jage thang tamoro men de laksini mase tamo ngasai gi masida yam chauna choba dilemma am thole ise victim kana ma habis loina maksi victim ne na loin thongna rak pagi wafam ang lai maduda ai khoi gi chamjega ba ai khoi yam na hawe ba abungcha gumba romesh gumba natraga ngasai gi shingumba moi mayam sida icham chamba kaim khangchada ba yam innocent ba victim khara lei de ba moi man han biya roi akhoi ni kanam khomu ba leite moi na la le khangba pot ama nampu da tora kan da akhoi bo awa khum ta halle haba masi ki dilemma haba tare argument se kamai gi masi laigane laigane di ji miraj na hangi be potu akhoi gi han ba joining to se haidi company moi unit haigara bihan gi makha da bihan direct selling company ji gi makha da han ba sam ba khara soile rang ba company gi han ba yaw ba makhoi ariba top leadership haiba tare makhoi di loina ma policy making da su yoram ba yai ko adu moi di victim ne na habi yaroi aduga makha makha sa tharak pa si je binary gi mawong da su haire moina pyramid scheme ne na ko adu si uji question du gi kitang thaidu kan da hai tare aina sai mamang first round pan hiba minister gi letter head haiba do ai subject to correction madu minister khari ming palle haga da bane aina letter head haiba do sorry aduga aina thamjaning base solution ji yam chawba watho ma yam chawba akoi gi state ji ro yam na chawba ke nom khak thole haidi sigi ke nom topic se sida ai thamjaning ni hojik se koina google da how to make a bomb when some tea ado adi kamai huran ba yai ka sum make to ado ai compulsory phaga ne adu ga aina khali ba wakhal aina tawni ba pot che hojik ai na khange adugi matik intelligence ya wange adugi matik ai je develop le re sida ngasai gi moina wai sanari ba tawri ba mayam je phone gi kuthang da video call kuthang da tawri ne ba stage da hojik phawba da scam na li na te ka haji marai khara bi wane totally madudi la la ba wane ba masi scam ni fraud ni
company du da lak tra ga zu ama du da lak tra ga zu ma ta teng scam ni fraud ne ha bi chene ngai chunglei later ba pot ne ba ado sidai da ko na state habam lady state ki machinery wate intelligence ya lady adu state sina sa gi moi da to report si scam ni fraud ni hana da hauna moi zero FIR to bo ma yam su le ma ta ki portion na ta 2022 23 size da zu dum le re hai ko ta za ba da sidai sida state ki step si state khong thang si state ki khong thang si masi huji phaw da u da ba hai tai manung da to ram ba adu huji phaw da mi miyam mamang da u da ba je masi khwai digi lai ba thi bani adu ga direct selling company ne na 1950s 59 size digi hai tai 1959 size digi direct selling company me am thole network marketing ki style da akoi gi product si yon ba policy yon ba sum me am thole 1959 60 size digi sigi moi na piri ba haidi hujiki hujiki haidi victim jina larik pau adu gi sigi follow to moi gi mayam je rule and regulation je follow to ngam moi han bu joining to mi khara do follow to ngam ge sigi ISL lu ne any direct selling company direct selling company with the my pak bagai je ta se na maduna mapuchi chupa himba ya bagai je level for the hana joining to horaba adum khana ba ya ko aduna ta bada kui ra sahi amani ga le ga yaw bu ji ko IS kum tara kun hen lu ra ne ba mo na follow to tam ngam moi ba fast position ga umri lep ka ne moi da to holi study do ngam mo do practice am to hol la ga da noi practically ngam gi da ba ne hai ba ya na na ba gi pot si ka ta wa na te ka loi na ba any direct selling company loi mak ne successful yam few ne ba ado sidai sida ko state na kadori ha baje masi da question dom ni hauji wathok se yam chaure ado state ki khongthang kari na baje koi khangde aduna state na FIR je kaya muk lei ge na khoi ki tamaro si FIR ji hauji lengak ta kaya muk yam ne FIR pa le na FIR si hana dagi 2023 dagi FIR khar lei re ai chap chana di masing khangde aduga hanta ki matang da ju FIR khar tawre ha bagi zero FIR khar tawre ha bagi koi da pau pi bi re ai Michael dang lak sege ai yam ten lak sege ai mathang round ong makha tan ong lak ai Michael interrupt to bi bi abra FIR se kaya muk yam lei re hojik FIR se more than 50 plus new jig lei se FIR police manipur police ta to se police hoi manipur police ta manipur gi lei ri jaga khuding muk ta yaw victim mi se mai gi concern police station je jeloi to hon bane na the police ki response ke no response se ke no ne han bada di yam phajana response tawe aduga last ta ke doge da manipur gi kitang soiba mai ta soiba hai dora na tragana kitang keno to awat pa hai drai ta financial short ki monitoring sales se manipur da leite ho still leite ba to khogi an keno na hai ba da victor na hai bi ba do kai no di leire mai gi kai keno khra di leire hai bi ba do to keno oina phajana implement tau dri hai ba gi adugi drawback to na maram mar ga ngasi gi keno se khogi ngasi box mai leire panai ta okay thank you very much Robin tamaro men da ung makha ta na laksaning ba je to hojik si mayam gi victim mayam thokla ga moi paudam gi na tholok pa group ama hoi tholi je another group amana mo kamasi stick to ro ga ha tare masi ai khoi da nakoi na indirectly hojiti directly tholok pa su yaure masi scam na te masi direct selling business ni achum bayam ethical business ni kan haira pa je masi gi ani lai ba ko kamai yeng ani sidi sika ki wafam natte adum la kan hai tare ko haidi kai gumam dau tar ga di madu afaba phata bai se chama da chama phatta ba chama da chama afaba ka shulai roi percentage khara wang na phaba percentage khara nim na phatta ba ha du da keno to calculation to da ba ne ba aduna moi gi company ngasai company je kai oram ga du no hai tar ga di ministry of keno da corporate affairs to register to so oram ga ne ba company me lai ra bani na adugu moi adugi criteria adum lai ra bani adugu moi bu regulate to do ri ba keno jina kyam to ri ba ministry of koi consumer affairs lai ri ko adu icha lai ri indian direct selling association lai ri ko moi na regulate to do je kyam na to do na ha ba pot tu ne ba akoi na example on pi bi manipur da koi gi cooperative society registration act ta NGO mayam ma registration lai registration masing tingam da lising da lai ram gani ko wak to di khar khak ta ne ba adu siri bra sidai bra adu wak to ri bra chumna to ri bra hai ji society keno duna department ni yeng pham thok ta ne ko adu yeng da ba ne ba ministry of corporate affairs ju to ri ma yam ji ma ka su yeng ngam moi da register to hai ba ni ko am chow bai su ga la ka na moi monitor to godra aduna masi di adum thokani aduga masi da scam natte ka haibu da khoi wahang mayam thoe haibu di haujikan je digital media haigadra alternative media chokholpe matungina akoi ji paisa piraga haihan ba yaba mi ji ju mayam thorak pa haita masi direct aina urubo aina keno to evidence ni puthok ngam badi natte ko to bu paisa piraga paisa da influence to ngam ba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁꯔꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯦꯕ Okay. ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯁ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯅꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯁꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯖꯦꯅꯨꯏꯟ ꯑꯣꯏꯕꯅꯣ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯆꯠꯂꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯛꯁ ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔ ꯇꯧꯗꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯁꯇꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯀꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯎꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯁꯇ ꯍꯤꯡꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯦꯅꯨꯏꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯁ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯁꯨ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯅꯦꯕꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯩ Okay, thank you very much. I pabung dalak sige. Pabung 19 suba accuse Times of India report ni 2016 ki May 23rd ni. Masida taraga mapan suba masida mara laiba mi se QNet cheating case here I quote the Times of India. Lupa karo lising amagi QNet cheating case amada haiba misaksi phai. Magi mamin si Ram Singh Kawi and accused in the rupees 1,000 crore QNet fraud case for earning 50 lakhs or more as the commission a year through process of crime. Haidana masi marksi phawgi wafam ma sida yauri masi Bangalore le mini Times of India ki report ni 2016 de supharaba 18 de supharaba 19 de supharaba even 2019 da di issue se kadai phabu chawkhala ge haibu matamda pamu India ki parliament da question hang abane India ki Union Minister na masigi paukhum pira kada apunba case taraga ni thoi leirabane masigi fraudulent activities mayam sigi si phawbada su masigi fraud ki activities mayam adum continue to rise pawung kamai yingi masi haji solution da lakpa tare offense achauba crime mayam am chawre aduna case yang kai rom leire hariko FIG crime bo lokala ke lokata ke di poming hing leiramani Otherwise, I would like to suggest Hojiki victim mayam sigi for another highway aida Adumba victims mayam ligi committee Messembera JC Shema Donana Aduga Punna Tanganaba Lana Tangabun Amudabanina Casing Chi Kalai Yorabage Haidana High Court read Ama 226 Makada Kilamada Toga Toktareko. Mayam Sina police station Kayano Adudri Bakes and Kaicha Masigi Waiba using present status Mi Parabra Padribra Karikritore Mi Kaya Jaban Lore Karitore victim Mayam Dugi Nakaritore Karikritore Hyper Mam share Tijin Bam Changba. Then Aduka Luina police Toriba Sida police na Cham na tawudu nungai roi dabanina DGP da karida haraga natragana adu da natrag chu high court makta haraga special investigation team ama da hariba meter mayam se state of manipur gi chenari ba adi victim odiba mayam sigi mai kai de masima lakhat hamba or natraga meter se scope am lagerada Central Bureau of Investigation da ticket hanba Natraga National Investigating Agency the Chinam Sigi Erasi the Kanaram do Mandri, Haribu Mamse, Koiware, Quedi Matpiga, Asum Patanapum, the not Libanab. Adukumba Mayam Madu Chanchalapa, Aduga Luinana, Tegnagadori Ba, Mayam Chair, Masida Nupa Tokna, Me Tokna, me and my Haitare, Aina Karehana, Kana Haimanbra, I am Mamatam, the Sakar Boba, me or hello. Hairimnedi mi leite aba Manipur se praja su mi na te sarkar su mi na te laloba su mi na te arukin su mi na te punama khoi mi na tre aba mi gi thak West Bengal gi praja West Bengal gi government Kerala gi praja Kerala gi government adu ngam oidre aba khoi pola aidi gi chingba hairiba thongna phaba phadingi hairiba aise ai bawa mi na tre aba malamde khoi pola sonmin raba nina aduna be a man Nupa to victim or Mayamdo, victim or lak chakre. Apaba lyric Amiki mumming Danam Tak Tore, lyric a situ check to woman darkly, lyric a cinemaram or the Nam Tak Tonana Bigi Pola Abadi, lyric si Ben Tobiabra, I thought of Kakariam with the Kanabayaba Kalilori, Wakan Karman, Kangani Karmano, Dream Togani, say Quenesukan Bamani. Like Pakatam Takari Tony say inspiration Malakanba, then motive tauba, motivation, then activation.
haidana ko ge Napoleon Hill gumba ko pungning loksing wakan thona chi hengalak na ba ko ge Dr. Lenina ga tawrido adu era da ai chu khanje ba aina karam wakal ma tawraga kanano ma haibidi ai karmaina madu motivate to gudege karmaina activate to gudege haibidi ai ge manship se thona phaba courageous oibase courageous oiba se aina mi hat pe tang amaga aina mi ekta phuba ngamaga oibedu nate mi amu oina India ki citizen amoina lawfully citizen amoina aku oibe ngamba darkar leba aduga aku gi de individual sida khara show leba ko mayam waro ya de ko gi chigi da nate generally maira paibu oro amo oro mai mu manungi natraga macha masugi natraga macha nupi khainarak pagi natraga adu phurak pagi toba law inkon gi oro individual life sida ko chi yam show leba aine man ai commissioner le ngi ge khangramni Tana amakna samanna ma thare ko thak nik pagumba adu ga thana du mi ni ne nang nong mai them to ma ko bam gi masa olam de ni osi do bunga ai la ai kari no ana hayu ga na hairim ne ba na adu thana la sangol ti chaklak ka da ma na yam na ki ne ba ko gi se samna ha dal pul di 2001 da assembly mai tha bang am ai ko na kham ya ponte matam du da ai ko silang de yaw ri ko kham bangam de kana no lak tana pula tawdana pullaga de manipur ki thona si amle khaido oge de pi aduna learning in the point di hoje ki victim lai mam se adu du manipur victims adu associate adu di ko na khana rasi sida khana banu ngai roi adu ma victim mayam si ki committee ma natraka punchin ba am tawraga court of law da chalo mi du phan na ba pulanna ba investigation chathana ba police na hoju leiriba sida kari state tori haibsi tawnana ba adigi court na monitor tawnana ba asi tawgadam ne ba adu tawgadam thabukta ko changdri ba adudagi ai hape yang mada lairik ase maming chatpa minati e ba asi ben tawba ya bara ya dabra aduna marketing book aina so happy yang mada aina loning basu yauri ba yaubudi akupadi test chawrak chawrak like city adu like ji pahal share like ji pahalaga somda namthak lomna sinari ba man amrita ji pitha ga somda amang bada thada bagi kano ma tawri ba ko aduna ne aina subject to correction like ji phatte haiba nate aduna aduge like sidi afamam pisel laga na masing amdramnina aduna nang fail ujabani nawa chani haibena ba adudi yaro le bang sai tamna gari do moyani ge mamang dhana leramba ani dun hai adu chini ken ba aduna ne aina maming maya mama khali fraudulent terrorism adi financial scam financial terrorism fraudulent terrorism chi haigra Sigi mam changa bang sai terrorism na haiba se no mai na dang kapa du khaktan na te ba ai gi pungning wakan luksing thona chi tak na tana ke han do adu bu financial terrorism ne ba lo de suni lo du la na sinna di adu ba lo gi oiba legal terrorism henjin na to bu ni ko chumne ga fa ba lo ko na to ri chna ta ba lo ne ya dal nang hat ka do ri ni ko ai ja apa sa ba ai chi amarom da ai da kogi tongan ba jungle gi lo ne hairipse machi laws of terrorism gi law gumba amane ba gumba hai tare chap chaba parliament na pass to rim na terrorist law ne haidi yatre action du da aduna haidi ba ma ma je punje laga masi ponji scheme ni sa jo hai gre ponji scheme na mai pak po to bo khot pa yaw de mamang ida kari bisra adu en to da makok mathang to ga mi khara di crore pati oi howi Dedi adu tu tomna kumangal kom palu idam idi min pantoe moito kanada Dubai da na tra da lai bi wa le ai ma ke sagi bani dedi huju je mi SBG hari se ang sing hoji ma am taram gali SBG sida su achau nam tam to dana masagi mai makada downline hagadra tara mo kun nam le jeri bu pa si bo ba adai adu na ha adu ga tu pi wa hai na hai the underground na kau yi hai kau te hai ko sin ching ba ma am to dana sa paral ma mama na chawba ma am dana nam thak to na crore cha ga ma nga taru ka khong ko chab mi do nang na ngon di lam khong ge mi nang ne pi nang ya chaw ba ma kok to khang de nang pi
하이드나 두기도 사다 보면 야우리야 봐. ai wahang am tang joge pa ai khu gi moi scam ji nati hai ba pabung ko hai ba se da ai ni scam se ai na hojik si Cambridge dictionary ai dare one of the renowned highly reputed dictionary je pabung ai hangdok se re ba hojik hangdok ka na ma se scam ji pabung ju yeng bi yo ba magi definition je ai na miraj na hai ba na ta ba pabung bani na hai ba na ta ba ma se da hai je pabung magi definition ji a dishonest plan for making money or getting an advantage, especially one that involves tricking people. Miyambu namthak toraga khudong chaba lawba natragana paisa lawba aduga thamoi sengdaba plan ama yauraga adu itaragadi madu miyamdu pabung hojik hairiba victim miyamdu phungdu iba miyam sida yawe na lawbra pabung ka yaudemni adu agadi sigi definition sigi matungina aikhoina haijaba nataba pabung Cambridge dictionary gi matungina adi tawmi bi thabak si scam oibro oidabra ore aduna oibaduna amaga ningsing ay kausingida enforcement directorate ta ED da ko lalungagi bawba Delhi da moi phagi ba manga taruktu ED ba pale hariya ba ko yun ED pale chubo na moi samanung mun yang kanda financial fraud to ba financial scam to ba adu gi port ne ba aduna hojiki sai police ki case adu dana to bojigi se du kalinu kan tha ba hona bada enforcement directorate ta case se ED da sin pabung ED na case pai re pai ba pai he ED na ne asi sine yam re ba ngasai QNet ki pabung case di 2013 de hore ba me ED hoju phom mani pure pesa khomam basine ba it has already started with a case from Maharashtra police tagi Maharashtra police na 2013 da masi fraud ne case ta ugre ba Maharashtra sumo ba ado hojik ne ba mani pure pesa khomam misina kanna ado si the QNet ne pabung 2023 si da enforcement directorate now 137 crore ye senfam za QNet ki case da frost over adu da khangna yauru ni ma ED involved tore Parliament of India involved tore India ki court mayam ma high court mayam ma sidi involved tore still masi da thajaraga namthak torga masi chumena Manipur da masi chumena mi thogla ini ba masi scam na te masi direct selling business na phong tholok pang mi ne ba Manipur da adu wardi hojik ka hari ba ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯅꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯈꯣꯝꯃꯣ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯇꯤꯚꯤꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯔꯒ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩꯁꯤꯡ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯈꯣꯠꯀꯅꯤ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯈꯔ ꯂꯥꯎꯕ ꯈꯣꯡ ꯍꯣꯏ ꯂꯥꯎꯕ ꯈꯣꯡꯕꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯔꯥꯖꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯐꯩ ꯃꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯀꯤꯍꯟꯕ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯂꯥꯛꯑꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯀꯤꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯔꯒ unity is strength ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯝꯊꯥꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯁꯦ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯁꯦ ꯃꯤꯊꯤꯡꯒꯥꯏ ꯃꯤꯇꯝꯕꯥꯜ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯆꯠ ꯁꯥꯖꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯊꯤꯡꯅꯅꯕ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯃꯁꯥꯅ ꯇꯧꯔꯕ ꯀꯔꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯣꯜ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ unite yourself thank you Bam. Thank you very much, Babu. Here I quote from Hindu paper, ED freezes over 137 crore in QNet case. I can't have it. Hindu paper na have it. Highly reputed papers in Harini. Enforcement Directorate na 137 crore ki send from Z operation na conduct here March 24, 2023 si Babu. High river operation si the location taret khaleba. Location taret chi Hyderabad ta Marini aduga Bengaluru da ahum ne masigi rate che chathara matungda ED na PMLA investigation ama tawi investigation si FIR kunthra ga mari dengpham oiga tawbane QNet limited amasung Bihan direct selling private limited high the FIR 38 la madugi makha pona high tonga tonga location mayam si da rate chathara matungda ne 137 si ED ne freeze tawgrije aina somda muk khoi Michael da muk lakchaning baje Michael okay pamungi lotion jare masita yamna interesting oiba area amakak leibasina kaino hai kanda Times of India gi group se sigi Times of India gi group sina magi tongan media magi branches mayam leibasida hairiba hausi khoina panariba company se masigi advertisement je tawrure magi advertisement kayam nungai ge ha kanda Assam Tribune da Manipur ki masal ngai ba journalist ama khana ingod thabire ai mai mung di panjaroi ke Assam Tribune da how ki ba January ki tang tara ga ni pan ha ba tare ai khoi program ta kanna to khana ra ko Manipur da masi gi wathok ama lakpa matam se sida
हाइरिबा कंपनी जी के एडवर्टाइजमेंट अमा कलर दा याम चावना यावरी बा जनवरी तांग तारग निपा 2025 ता PS5 सिदा अदुगी फोटो इंगो दा हुजिक यावरी हुजिक अदुगा याम ने इंटरेस्टिंग ओइबा जी न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट ने बको आइना मसिदा थमजगदोइबा जी न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट सिदा कमाइना पनगे हेबा मतंदा अखोगी टाइम्स ऑफ इंडिया की ngasai media की तमरो में पंजीबदु ने पंजरी सिको टाइम्स ऑफ इंडिया सिना एडवर्टाइजमेंट दि मागी इंग्लिश चैनल टाइम्स नाउ देम चिंगबो मैम से लोय याव रेबा मिरर नाउ द कइदा एडवर्टाइजमेंट लोय तौथो रेबा तौथो खन याम इंटरेस्टिंग होइसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक्सपोज तौर इसे स्कैम ने द फर्स्ट न्यूज़पेपर मसे एक्सपोज तौर पजा मोइना कोइ मिसलीडिंग क्लेम ने हाइ जंगी ममांग द टाइम्स ऑफ इंडिया ने हान मसे एक्सपोज तौर पसे अदा हौजिक सी अकोइ मणिपुर द पाउ नै ने बजा मयाम याम पावरफुल होइबा जानी आरके प्रोडक्शन ने पुथोरखिबा अदगी देन नॉलेज विंडो ना मसी नैनजरिबा अतोपटोब केबल टीवी मैम ना नैनबजा मसी कोइना कइसु लेते ना खनबिगनो मसी कयाम पावरफुल होइगे हा कांदने आई ngasai ri panjarabani adubu aikoi dhiras amani michael de yamari leine bo afum oibani na ai amu hana panjage bako kayam yamna aikoi je powerful oige ha kanda aikoi de che thela ame madu ge matung da mayam adu qnet india na website ama leibane bako madu da mayam changbiyo ba madu da january gi tang tara ka nipan je masi gi sida moi press release am tho em haiba press release se si gi sida india da loan ji lising gi mathak ni ko leiri je loan je सिदा मणिपुरी की अखोई लैंग्वेज है बतारे अखोई 6 शेड्यूल बुति चले अखोई यामना थावांग लैंग्वेज नि मसिदा बेंगोली स्क्रिप्ट प्रेस रिलीज अम थोए सिनेबा यामना इंटरेस्टिंग ओइस मसिदा हाइ जि कइनो है कान क्यूनेट इन इंडियाना मणिपुर की मीडिया अमसुंग सोशल प्लेटफॉर्म सिंदा अरानब क्लेम तौरिबा अदु याखिद्रे सी क्यूनेट की चाउरबा वेबसाइट सिदा बेंगोली स्क्रिप्ट नि इरगा फोंग इनिको अदुना अखोइने सिदा खन्नरि मैम जे यामते पावरफुल ओय इट हैज अ ट्रेमेंडस इम्पैक्ट अमा सिना पिए अदुना इन थमजनी जे सिदा मरुइना थमइबो वाफम सि whistle blower ina koi dirasna asigi issue si yam nganna haiba dare manipur puthorkhibani real whistle blower haigadi masi dirasna magi personal experience tagi interview chaluraga ma mathan nang khalaktaba haiba tai class 6 pass tawba mi khalaba chahi taraga nipan sudriba angang selection tawba interview amada master with B.Ed loiba dirase khalakhidrabane ko अदो खलक्तबदगी माचु खरा साउनिंग देना है बतारे मसी विशल लो इन थोड़ा के बने अदो कांदा दिरास के मतलब डिफेमेशन शूट के तौबी देना मतलब दो को मंगों दे तौबी के बने एखोगी दे अदो आई दिरास ता हना क्वेश्चन से लाग सके दिरास मसी दा हाइबजे ये उबी रे मणिपुरी ने इबजे मसे स्पेशलिस्ट उरे को अदुना दिरास न पुथोरे जी पावरफुल ओइ को तमरो मिन को पुथोरे बाइ को कविता हिजम न का मसे इन्वॉल्व तोर इबा देन फ्रीडम की शांता देन एखोगी एखोई आई मरु माइकल it is very powerful kari happening moi na harise diras yawagani ko mase harise then michael yawre khoi myam se lo yawre ni sida phami khoi mari mutin bot tore kari happening moi har puse hai bai jaw hai tar gadi moi na hojik social media or any media da hojik se even engon da kano tar take tore ai page ko ai di YouTuber oina Facebook ki page ama hang ani jabani masida take tor kan da scam natte hai bagi video ko moi gi qnet ki matang da moi shame video se ai isamak da take tosula e moi tosula se take tosula kan scam natte na aduga kana akhoi gi ai gi follower marak ta gi su kamai na hairaki ba matam da asagi sidadi scam natte na hairi ina na hai bagi pot amada khoi su uhanna ba tore ba admaina uhanna ba tore ai jing sing rang se admaina take myam yaure aina hai ba sing do am block to je ko kai gi no da hai account sing do yam scammer gi account na oi doine ba koi da tawri se admai tawra ga hauju comment section da myam lei yauri hauju comment section da myam ngangi hi ba ko scam na te na adagi then adu itara ga di diras Hyderabad police ki website gi na ina download taw jabasi not from any news outlet adu da sida Hyderabad police ki investigation report amada haiji masida haibaji the accused individuals operated a pyramid scheme disguised as a direct selling business. Number 1 point. Anishubada, they collected money from unemployed youth. Habuk pangdriven ha sing lagi paisa collect wi and innocent members of public. Public marak tagi cham cham ba kaim khangja da ba miyam tagi moina paisa mayam collect wi on the promise that high return. Paisa mayam phangani ni haraga. Akhoi na haiba na te ko.
Sidamana Haiji, the Central Crime Station police have successfully apprehended one individual involved in fraudulent marketing practices. Fraudulent marketing practices. Equine have in a tico. Hyderabad police have been able. Can you still scam Nati Haiji Kamaito? Scam nate se tum hai bo jik se se tum adak su koi ki social media ki platform amma khakta Mami Pundigan. mami di panjaro ge platform amma khakta mo se scam nate illegal oide kote hajik illegal oi have se oide ne moine claim tor pagi high return phange ha bagi podam da white wash tong nu ko culprit sing se white wash tong nu bo yam kan honari ba adu sida ne lak chani se culprit se karam mana sing ba culprit no culprit suna maina victim saraga white wash tawraga koi अनि ठिकै लैब सोशल मिडिया की हैंडल में आमदा थोलागा मोइसे विक्टिम नि आइसे बुसमाइन तौबिरे गाना थोलागा मोइसे अचुम्बा सकप तारगदी हौजि हौजि थोक्लैबा खोइना हौजि डिस्कशन दा यावरिबा असेंग विक्टिम सिंगसे मोइदि कमाइन तौदुनो मोइसे मयामना कनासु खोमुदबा कनामदसु मी खोमुदबा मयामसे इचम चमजबा अखोइगी मरान टेम लेजदबा मी सिंगसे मोइ सिंगसिदि ग मोइगे लेगे ज मानरकदोरेबा मोइदि मोइ मखादा मीजे अदु ओपनली दुम हाइनि को हाइदि 18 लाख सेन खोमे हाय अदुगा अमना 25 लाख सेन खोमे अदु खोमे बसिदि डिस्क्रिपेंसी मयाम लेबा हाइदि होने 18 लाख खोमे मिडल कमीशन से 12 लाख सेन फंगे हायबा अदुगा अदुदि हेन पैसा 25 लाख खोमे मीसिदना ओनली 8 लाख फंगेबा से डिस्क्रिपेंसी करदि लेत्रा हाइदि पैसा यामना खोमे मीसिने हेन पैसा यामना फंगे कमाय फंगिनो अदो मोइदा पैसा से संगी संगते कमीशन नि कोबे पुबी बु हाइ तागसु मोइ अकाउंट स्टेटमेंट दो क्वेश्चनेबल ओय मोइसे संगी संगते जे ओय अदुगा ngसाइगी सोशल मीडिया हैंडल हाइ तारेको सिदा वाइट वाश तौ काना मोइ पुथोरागा मोइसे सुंबा सकपनी मसिजिना अखोगी अंगांगसिंग हौगलै बंगांगसिंग सिदा इल्लीगल ओइदे स्कैम नते हारगा पूरा वाइट वाश तौरागा मोइसे डायरेक्ट अमु मखाता ने हेन स्कैम तौबे याबगी लंबी मसु ओइदोइनेबा सिदा अखोइना हाइजनि वेबसाइट कोइ सोशल मीडिया पेज ओइगेरा मोइगा एनी मीडिया पाइबो कांगमु मेमसे मोइना सुमाइना वाइट वाश तौपो मतमदा मोइ इथिकल ओइबा ओइदब्रा आइना लवि मिसि कनानो अदुगा अखोइना इंटरव्यू लविसिदा माजे मागी हेरार्की है तारे को मोगी अपलाइन डाउनलाइन लेबो मैम तो काय वाइ लेगी मी से काय वाइ लेगी हाबदो हाना हाइबेतंग चेक तोथोक पिरगा मखाता न मोइना अदमाइ लबिरम तारगदी नतगसु राइट क्वेश्चन हंग राइदना हो राइट क्वेश्चन हंग मी तो एनी मी मलाक सुनो अखोइ जु लाव हाइबेदना को अखोइ ngसाइदगी हाइबे मी सिंग जे लापियो न अखोइ जु रिक्वेस्ट तवी एंड देन मापान द लेगी अखोइ द लाक्सगे हाइबे मी मैम से रिक्वेस्ट तवी मोइन लाक्सदा बनेबा इवन इफ दे आर कमिंग देन वी विल थ्रो द राइट क्वेश्चन आई मथंग जे माइकल दंग लाक्सगे दिरास न पुथोयो पॉइंट सिमंग ने लाक्सदा इसे माइकल हौजिक से अखोइ द याम चाव दाइले माम लेरेबा को कहीं का मसीदे इन्वॉल्व तो मी खुद से ऐसे विक्टिम ले लो थोड़ा कदो रे हौजिक लोइन मसे मसा मसा से विक्टिम लेना अदे लास्ट अखोगी कल्प्रिट ने ले होदो से ममिंग सिकं काय होदो रे मी इंते होदो रे आइजु माना क्वेश्चन बने आइजु माना क्वेश्चन बने आइजु माना क्वेश्चन बने ना अदे कपगा इमोशनल अपील मैम तौरगा अदुमाइ तौर ऐसे विक्टिम ले लो थोड़ा कोई फिल्म लाग तो रे अदुइ तारगदी हम थमोइ सिंग ngasi पुथोइबे कोई विक्टिम सिंग करी हम तो मारा ले जदब लाइक सुसु निंथिना हिजदब अदगी चाही सु याम कने याम जद्रिबा उपाय ले जदब याम तीना मजबूरी है बतारे याम हेल्पलेस ओइबा मखोइ गुम चमजगबा मी मयाम जे मोइथेम तो मग ट्वीट तोगा मी मयाम न अवाफम द तहल्लिबा मखोइ विक्टिम सिगा मीगो दो मोइथेम तो यावबा एट सम पॉइंट मखोइ जु कना गुमना पुसिन बदी ओरमनी आई लोइन मग मोइदा मारा ले हाइजरोय मोइदा मारहन बे याबरसि करी हेबिनी सिसने आया ममांगी कनादा discussion da hangibodo who are the real victims haibse aduna si se sigi play je trick se tawkane haibse ai han ureba aduna boina ngan mamang da hayori neba aduna manipur da leiba social media influencer adagi dei leiba dei da koi RK production gi tamu siawiri before interviewing a victim please do a deep dive aje victim amani haiga laiba mi se magi keno tawjingai da interview tawjingai da kitang deep dive tawbiyo kitang research tawbiyo haje haijage keno magi hierarchy da masi karam jaga da laige haibse hana thidokpiyo aina ngan haijab da keno miraj da proof le ko lupa lakh mari khak profit phangba nupa magi keno account ji power ga transact tawgi se 2 crore and 45 lakhs ne then ngarangi khogi nelson thingnam amadi premchan moini na haibado moini gi punjala 45 lakhs haiba ne ba moini khomgal haibse adui tari adu da yawbiri ba media gi khogi social media influencer na ma अदुगी मासे 45 लाख खतम लोकल है प्रूफ से कमाइन पी दिनो कमाइना अद जस्ट मीन बर्बेली हार पदम थाजरगा लाक्तोरिब्रा सिंबसु चंगे म जस्ट तौगे हाइ तागदी थागे सेंगना क्यूनिट की मतंग द फजन एक्सपोज तौगे हाइ तादी फजन कोई होस्टल ब्लोअर हायर को धीरज अदुगा सेन टीवी को दाजुजान
ngarang da sugina to bani adum de kinona sum mirage sum take kra adum to bi ai mangon da India ki mapan kai to ri se akhoi research to sang ba hoji currently what is going outside Manipur se kai to ri se akhoi kra to kra thibam jang ba phai ba Gurprit ana lai adagi khoi gi sahil ga lai moina kamaina thingnari hai ba mayam se amtang ken to kan da scientific gi sang kan da amtang yeng biyo kim ni sina kai no pasha ji kamai khongoli hai ba mayam se amtang yeng biyo sima kan da loi tholak kan ba aduga amana kai do ge hai kan se da khena bu dum puthora kan ja si he ging ba kan da kana no hai ba ki mayam se khena se loi tholak kan ba aduna tamo Sanjay Raj Kumar na to bi do yam di fai to bu da bu kitang research to biram tar ga di aduga DHIRAJ ki adagi hai ba mayam se kitang to biram tar ga di hena mai pa ko do oigene hai ba mai thamjage aduga khoi gi Q&A sidi khoi gi yumda leiba mo kwai machin gan ba keno gum baneba moi di each and every comment se moi hello da ba ke mo once hello dra ba moi sire aduna sida akhoi na discussion da bose moi mana da hapana te da ka leite moi di kai doge da mamang da aina keno da press club da to budu press meet to buni ko sigi press meet se kamai to ga da Nelson thingna mari ba tamo Sanjay Raj Kumar na interview loi nu pa je mas na lit to ra kan sida Noida sida nungdang dinner je sille dana silla kan da ai gi news channel ai gi thagali bese loi block to ga ai gi keno se specific ta han da bine wangang se kra da phone je ba silla ga sigi sibok chang honara ba mane ba victim sa ga tholei ba adagi victim king ne che smai to hai ba Nelson thingna amadi Premchan moi ni se Premchan makti thagi sengna du yaw da ba hai ba mukti khangre ko to bu to Nelson masa makti adu da involve to pani plus kai do ga kan da mamang da pan gi tholak ki ba hoi gi evidence on thopi rakhe ba ichen hai tare Roji sigi adu film lagno hona lan gi kan da khwai di main role lori bu sumane ba Roji gi account da kyune ke account da yaw ba paisa je Nelson gi aya ba yaw da paisa lo sok ba ya de ba adu da gi inarak pa da gi paisa je ngan paisa adum palami na ba bung so thol adu da lo sok ba ya di tawna kan da main da tholak kan da Nelson ji na ke da kan da Roji ba ngang se paisa hora laga chat khra ba ngang ni hai aina kyune chi expose to je 2023 di hore hai na ko si to bukan si to Michael di MU da semain to ga kare bot lepa ga semain to ga dum lai ba mini hai ga main yam lai khre wari se ko aduna Michael da somehow attack to holo pole attack to pose yam lai ai samak ke no to ni legal notice tha jale ni ai no mang Michael isa da direct DHIRAJ su tha jale khre thare ni magi na un defamation suit ne ba ai mon di direct ke no ne ba legal notice ne thare je duga plus ai isa je police station ahum sure ka khulaga chali direct SP na si matang sa ama thawal dam chale mafam aya ai nai loi shure hai do adu moi ko kala hangi sina ke ko hangi sini kendo ai na association sema kan da mai na chalaga campaign ang hauram me baina ai ima pabung smaina angang sina tawri ba smaina asoiba oiram me do amtang gok thoga mayam ji pesa sing to piona maina haibo chatpa gi mayam group sema gani ga ai na chatpa ji mak to mi 10 am kulam di dum chale nupim cha yawe kai no di nupi gi family chang doi ta di nupi yaw da ya de na kai kana khangni smai to bulai ko lai ta di adu ai chappa da nungdang nong ta ai nungdang da jate day light ta ne ba chappa kan sida khara aggressive oiba family yaw khwai ta re ko adi aina khoi gi macha na to yamna chumme khanjaba mama yam lai ri mama pa yam lai ri ba aduna thajal bai smai yum da sagun to bulai habe mong dai ta na ko adu thengna gi chala kan da adum pabung kare sar sadanan da thawal gi matam da keno ko SP ko ada fazana hai re ma cd phatre da ko da do to bu sidi phajana dum ai wai solution na raga duga matung da noi kotara kai ram chalaga to ko follow ko na maina guideline ga pibi rakna mafam khudi muk da escape tawraga RK production na handak puthopira kan da ngasi stage mai europe na itar mathang la kan okay ai Michael gi thodang hai tar yam phachana mamu ta na khangjei hai tar sid lori role Michael da pokali bo ofam sid yam interesting over part man ka leire ai nga sa pawung da hai hangjaba da 2013 da SRES ko Maharashtra police na shumote case ma thagala kan da masida fraudulent khoi ki activities me am paisa am khongal laga truth tawga smai tawre hedana ai masi all over media national media punung to report awni 2013 da han ba case la khre SRES times of india ne yam ban da masi issue expose tawre ada sida parliament of india da 2019 da masi digi chahi manga taruk ki mama ne india ki parliament si question hangre question hang bada masi da hai ne masi fraudulent activities ne have za masida sida yawre ba ai pa jar ke wahang ahum ji hangba matam da wahang ahum ji pa khum ji kamai pi ge hakanda the scheme of qnet hairi name sida ai ko na hai banati scheme je answer se kana na palli hakanda Shri PP Chaudhuri matam du minister of state for law and justice and corporate affairs si union minister PP Chaudhuri sina hairi ne ba masida kalina hai ge ha ba matam da against the scheme of
QNet during the period of 2013 and 14 na si aina si mayam yeng biyo ba se India ki parliament ki digital library da gine ba ina download tok jari se atai mafam da yate ba atopa news agency na taga news outlet ki aina singthok sa ba na te ba masi India ki parliament ki record answer ne haba kanana piba Minister of State for Law and Justice and Corporate Affairs aduga kanada forward ogre hai masida respective register of companies for necessary action sida hai ani subadana kamai hai ke kada sigi case ma khisine sit police all together 12 case la ina puthore sida adu lakni se atai nati my ken hai madi am interesting part khare yauri ba how kamai na moina sok sangbu matam je survive to la case out of the various cases against them moi mai out case me amama police me amana mi me am pharazu moi bank account me amama frozen to tar ga ju how could they able to survive this long so chang na kamai na moi survive to la ino ha question jine kai bini adugi point to dani mayam na scam ni gan tawna lang na rise ki da market production ki da mon pan bi gi da moi se corporate affairs ta restart tawram gani ha pot se moi se restart taw do body am khang nei ba adu restart taw boy ta di they have their valid GST number like them nei ba they have no valid GST number and then the am interesting point am khang na ke no ai kan da koi gi legal paper ni sign taw na ba moi na bita ke no ke na ke ha ke re hana le mi du ga nong na chang moi ni jing se legal paper sign taw nei ba amana manipur lai gani amana delhi lai gani aduga lawyer si su delhi lai duni ba moi gi lawyer na ma lai ba dipak p kor haina lai ne ba koi gi legal notice tha ba khuding gi address hong gun pang kha ai tare moi legal advisor ni ga aduga with no evidence no witnesses legal paper sign daw doi ne ba si karam phom chana ba jana sinai khang ningi ai pabung lai ngi da hang oge di khan ne du lai ba divai ta thok kimna do chana da ba jaga ngak tane moi tor se aduga ngasai survive se kamai tor noi kan da aina keno khoi gi lai na miraj khoi gi party di hongi mi di hong de do ideology di chaman de ne ba all one in new portal do adu ne to lai se moi maming se kamai no mathang dong hong ke da goal quiz kan le me quiz net kan le me mathang da q net kan lai se sidi mathang la kan sida manung de le ri ba idea du chaman hala maming sum honga kan da khoi mai gi website kan na khoi gi mirrors na sai moi gi keno thagali notice thagali q net denies the allegation kan to thagali me am se si website se kayak change to gra matung da no si yori se hai kan masing thingam na change to khra bane ba and si gi history me am na keno da khoi social media influencer me am na su kitang thijan bio thijala kan da what really doing inside this q net hai ba se khanga kan do ina phajana expose to housing manipur da dhiraj ki keno da kai da noi gi q net ki matang se ware keno to re khoi boring chu re hai ba yaura bane keno the victim exposed to it start from 2023 hor khra bani na victim khang exposed to pamak ta bodam ming gi na koi nga ki just entertainment oina phagi jogai gi to gi di it's more than enough to to hojik pamai se kana na khum pame ba solution pame jaga the victim yam kan to kana koi just isen nupi ma delhi da lei isen nupi ma victim or aina sida ai likes and comment khom ga koi du da solution pro ka da na te ba adu ita di what needs to be done at this hour have say she is never young that's a big question I diras sam lak chege diras I see the news laundry gi am phajaba atin article am ko in theng nei go ai masi ma'am tham jage ai nga sai pan ba de kha ka yaw bani qnet che tamoro menjam tabiyo akhoi ki times now adagi mirror now et now however english channel here I quote the news article from news laundry ko ado however english channel ma'am sida moi show ma'am ko moi sponsor to we hai aduga qnet haibasi multi level marketing company amani hong kong based aduga criminal amadi regulatory case mayam ama india da hujuri chenari ba haida news laundry ni hairi aduga august 2013 da economic offenses wing of maharashtra police na case ama register tawe qnet kari gidamakta selling plastic and glass product to thousands of investors were claiming that this product could cure diseases like cancer aina haibana te ko news laundry ni haibani august 2013 da maharashtra police ki economic offenses wing na case ama register tawi haiba case si kari maram gi na haibam tamda plastic ama de glass se you level investor da masigi product se sigina cancer fa le hara dana haiba company sina 2013 fa budani ko 425 crores hai binary pyramid business model siginaraga tan khre hai moin having a direct selling business ne having ko according to news laundry himatung ina 2013 in maharashtra police ki oiba case ki makha pona hai basi 2013 fawda ban tawgraba ain yadaba
binary pyramid business model mayam na ponzi model ponzi scheme ga hai je sigi khuthang do 425 crore se tang gre hari interestingly yam nuai je sida ai quote ni Times of India na ahan ba paper ne masi expose tor posi masi scheme ni hedan expose tor posi alleged scheme ni expose tor posi it is the Times of India adu 2013 da Times of India na nearly 2 dozen FIRs hai mana puthura eb report or eb aduga highway company singi mayapta aduga India ki tonga tonga city mayam amada masigi FIR si lakhi bagi often ni mai pali 2013 dagi na 2018 fawda Times of India na 20 QNet related stories sing se publish tawki hinima hais makha very interesting way mayam ko yauri masigi mayam se da icha thadu da bida aina DHIRAJ amuk lakchani baje DHIRAJ yeng je 2013 dagi ne se expose to is 2013 de sum expose to aga ngarang han bo paisa piramba ekoi da victim thor ine DHIRAJ na yenga da DHIRAJ expose to re ko matam je paja mayam je gyan tar ni at least moi aware or ni paisa piro ro ni khalam ba ya ba DHIRAJ adu gi mayok ta mi myam na paisa piram je kari gi ni khange ai adugi matam sida ai khalli si haidi matam sida views ka hani yam gide kai gino da koi financial oi bani na mi si ka hani interest lo na gide matam sida ko ani sumain taw re koi re pesa lo thoe go la ai nang hai ba hitam ni khangde natraga ina social media fa sin ba hitam ni khangde matam du di mi ni ka hani yeng bi gide ai tar ko ayam ba koi gi matam du le ba social media page ayam na di adama koi gi support ri to bi re matam sida ko adu bo almaina matam khara tar matung da koi gi defamation nang su tharak kidna defamation su tharak pani na mu ai makhata na video sigi matang na same ko pada koi problem ka lagi du ai makhata na koi news agency da koi leijaraga investigative point leijaraga koi na evidence na collect kha taw ka koi laksa game ne matam sida the victim da koi me am interview lo koi scientific taw ga law da ko da taw bre matam sida ko adamai taw ga koi na seng hai ta ga di matam khara bangla horom ngani ko koi bangla hojik sa hori matam khara bangla horom kan da ko na khala kan tapna koi gi koi mut ki bai ta dum taw we ba sigi se aduna moi ni ngai se hoje khoi da comment tha no ya de bo sandri bo wa re ko lena hai re ba comment ma am yawi sa khal le kana khoi tumin lai gra se ko hai de victim tholak tre mo se talle na tra khoi gi smai na khoi social media thok pa le victim se ki de na tholak tre khala se ko adu de khoi hai re ba hoje ki ne ki scam sin loi do ri bra ba loi gi ro ba ano ba khoi class 11 12 tha ba kangbu su la kani lai ba kangbu me am sa moi su sa man scam to gi ni ba hai di akhoi na matam da hoje scam je expose to na matam dugi khoi generation di kyune se kainu khangoi do ni ba admai to generationally moi na admai na khoi scam to na ba yam thong le du ga tanja se lojar ga khoi me am da kanam tang hai jage ko khoi hoje honey trapping to gi pot ama yam kan thong le ba hai di chahi tram pen ne kun buki nupi macha se hai di ayam victim de yeng se ba khoi na nupi na nupa da khoi na direct approach to kan message tha kan da hale khole hai matam da moi se pusan na hona bai ta to we ba ko honey trapping se hoje yam kan ngarang han da thok ke sam ko October December November sai de thok ke ke sam ko paisa se machin lo we moi lo bu se ko maming kem paloi ge ai adu hai de po cha ai myam ge awareness ki da muk tham jaram ge ko honey trapping to wa hai se kai no ha ba na nupi sina ma gi u ba kan sijina ra kan da khoi gi nupi oi bi amagi thocha bi no je bi sina ra kan da mayam na scam to bagi pot ama la e ba haidi ai na re ba hai ta so ai example ni ko ai ji ai je Noida da UPC tha bagi lei ni na hai ko mi yaw e ba nupi ja je adumai UPC tha bagi lei ai paisa kitang wa de kana da lupa chama khatang ka piro da lising ko tang ka piro ai admission tau dure lupa lising tare khatang ka piro bal sing among tang ka piro ga hai ra gane adumai tor machin lok tho moi them da ro tho pem kal le ba moi them da bari me ama mamang nu bai secret adu makhata na sigi sa fazana koina kari gumba makhata na moi keno ta okta tar gadi hene expose to pa ya bagi hai tare ko tholok pa ya bai chances me am nai re ma da nate hojiki hai ri ba ga nguna koi gi evidence pire ba mi si da nate makhata na to pa victim me am sule ram gini hai ri ba ni trapping to ri se aduna koina haijening bade koi social media re expose to ri hai na social media ra amtang banglo ho bona ta sum tam moi jam moi ne to ri ba trick me am se khangdu wala kanda adum moi gi hoje main culprit ori ba kampu me am cha sine ba koina phani gi se okay now ekoi me am na pam je do ina ngasi ngasa high gre tamuro me dagi state question to gre then ekoi gi ai maru Michael dagi to DHIRAJ dagi hoje ekoi we want answer ekoi pau khum pa me
Hauzik lady ba scams exposed tore tau tar FIR me amusu lay hai adu tar gadi police na amusu state government kari khongthang lo khotpi rage have it's a big question aduna masi hana issue si yam kanna khangam da tar ga so hauzik ti manipur miyam gi ba chau kholaw ma la abadina masi gi scam na tangana fraudulent activities me am se exposed to amusu changi lenga ti be gi chau wangni aduga hauzik se ai question amadan ai ko gi government ai ko na question address to buduna ta hauzik whistleblower me tane ko mang lay ri ba me am se diet am loga ekoi isagi oba personal benefit ama phau phang dabida with a lot of risks and challenges a choba crore kaya gi mapu amaga company amaga maduda sen kongdong tan graba mi mayam amaga gi marakta lakpada ekoi justice ki dabta ne thok mi sing ne pasida phami sing si ai commitment sing am tang lojage ba hosi miyam na pam pochi oi doine ai tamoro mende hojage ba tamoyam tena khumbiyo loine hum ki ne ko chap mana ba hangni hozik sigi particular case sida masi expose tong na bu khongthang lo khode miyam na hoji automatic thagat na ri hai tare masi involve to ro mayam se anga ko phangna manipur da aidi sumai na expose to scam inse ki koi se amu phol litri ban khale and RK production aduga yi maru Michael aduga DHIRAJ aduga atai tem si de yaw do mi miyam le ko big role amazing role hoji adu mo dong ni commitment si kari kari sem tum thabi tamron idi particularly si case khata na tabada ko sumba case di mayam tholakane si nam gidara sumam tholakane maram di akoi gi lenga on haiga dara political system sina ko karai da no ma yaba piri ta sengna maki lenga on sina pam je mayam ngawra leibane political consciousness oi da ne mayam da waroisin sulei le roi any issue crime problem maram di lenga on da lenga lon sina mechim mayam je santi lei tara di question tor ko dore mo da politics na kamai to no political consciousness oina ba peace le ga di honara kane mayam si aduna ka hon ba sine ba da ka le si hauji ji ki lenga lon si government ki commitment je aduna akoi ki ake person di ta se na haita di politically change to bugi mission ne khoi sang me ali maru ina haita ga di ko political consciousness hoi political consciousness political awareness pi buje youth to be mi ando be focus youth to okay thank you very much adu khatani ai maru Michael what's your commitment aina sida last one aina haijaning base akoi manipur da leibse akoi financial education ni fadan wale daga first aduga moina family se sigi main oiriba mama se masi ji mai fadana hana semtoni kaino di machana talngi dum yawi film se machana lalu radi mama duna sing kaino to bogi tanja se dum lohon jani ngai ta machana lalu du kupsal laga thama e nang thokunu ko smai to gunu ko hayo kupsal tham na ta machana delhi da soiru do adu da bangalore da to na da to ne haraga mai kupsal tham na ta duna si ani ngai se to ne aduga khoina qnet si ani ji mala haini se na aduga last aduga ina haining base government gi side di hoji ho kai to raga ha sima ga ingon da hana da soi di hangalai ko sima big question aduga aina aroi bada mak tanga panjaning base qnet haraga only selling na te ko direct selling khata na te lai se koi gi trip saver ga na lai ri trip saver si hype khangbiyo koi aina sai ja bodo hana expose to bi ki DHIRAJ ki blocksing si matang da adagi koi hana lak lai bi gi ba sen tv gi lai ba mayam se sim se yeng chang kan da hype yeng biyo aduga last and amuka sa hana dum hange koi gi sarkar gi kai to bi rage hausi u phauda sim kan ba matang kan step lobi dori gi hype sima gi big question oina har ga question jage okay DHIRAJ I go into the commitment. I show that they put a discussion in the Pamjarico. Discussion in Lagna Bonabunda. See the only discussion among the phone to Vidambio, emotional blackmail, culprit Nai, my mamado, culprit at my phone to Makanda. Sigi said, I did Moi whitewashing to we are number port cut away. Then I put a FIR Harakani, Habagi port, Siga Kihan Bogusule, but Tonunto the role in a media moina, quickie social. And I can moina quick influencer moina to we have a kuju thing away about thing again to kana gumba koina moina scheme to win kanbam do madu fazana aware piraga koina awareness piraga koi financial knowledge reserve do ke ama su koina awareness piraga da makhata na koi dum sathagi ani dum leng da bidum koi lepi ba khongphom chadum dep ki ani haibase thamjaraga matang se okay yam nuai yam na highly committed oiba adu koi society si da leiba amot pa soiba mayam si thengna ba lepkani haiba che pa phire am thambiram ba yam nuai aduga mayam si ki yeng sida thauna hapa mi ma aisu oijage habasina ai commitment oijage aduga awai boina closing statement oina mayam thamjani boje ai khoina kari gi damakta sugum ba fraudulent activities trick adagi namtha adagi khatrak madrak mayam si trap sida khoi tari no sin ai khoi qnet ke lo thok ya roi method chamana ba trick chamana ba level to ba activity mayam ai khoi mang tari ba manipur da I comment iri ba mayam dani miras nang
achum bayam pam ta raga di si ju expose to si ju expose to si ju expose to on so how so yamba victim mayam se kamai no so yamba fraudulent activities to one mayam the microfinance to OBI ponzi scheme to OBI sigi mapan gi chang khiba networking company mayam to OBI ekhoi trade to ga ekhoi mang riba mut kriba landu mayam aduga awa ta kriba mayam se sigi maroi ba maram je ekhoi isa se yam tino responsible oyam ekhoi ariam ba paisa se yam pa me ba ekhoi se sudana paisa phangani ha ba ja si yam pa me ekhoi yu weakness se sida khudong chawal ubang tene ba ai isa ki asomba di yumpham oiga min advantage lo bang tene ba ai gi decision amom ne ba ai ngasi tari ba dasa mayam se adum decision lo ba am section bio ari ma paisa yam pang pam bi no aduga ai gi wakhan lam ba phangda ba da phangani ha ba senong je thaja bi no ba sudana paisa phangani je sungda thaja bi no ba sura paisa phangda buni ai na phangda paisa je karai di phangda no je isana calculate to bi ba adu na ta bi da liam na phangani ha ba se da thaja ba easy money da thaja ba ari ma pa yam pam ba natagan ai gi asonda ai gi upai le jeda ba ai gi majburi me am do adu du khudong chaw lo ba je mi ne phangge bane adu mi yari ba mo kai di question to biyo rational mind oi biyo ba wang hang biyo ba wang hang ka ne chum thola ka doi se diraj na question yam to bai ne ba ma khalak tre se ma khalam ta di ma sul pa la mani mang do ne ba aduna we can learn from diraj aduga wang hang se ba koi se natagan ai koi se ai koi sigi trade me am se da pura iraq na ba society mo oi ba khunai mo oi ba manipur da microfinance scam yang hoge ba masida fraudist to gris adugo crore lising kaya no ba myam de lut to gris adu myam bi pesang tene have ni da apam parja myam bi pesang tene ba adigi dengo manipur chang ki bene working company myam sina phuk khriba mi lakh kuntra khak leiba ekhoi le pak sidagi phuk khriba pesa myam ji yengo aduna khoi chopa matam da khoi sak to pamu bai ne ba nga gi mapunji mangi do chap manana ekhoi are ba pa khare pamu bai ne ekhoi punchi mangi je machina ta ba genuine ba victim myam lei ko moi ki impress natraga moigi ta khiba circumstances mayam to ko respect with this message nasi ki Noida sector 142 scam Wathok No.2 situation lagi tang logic lo nasi ki dialogue ki platform se to serve avi ki bang se expert punamak victim sing whistleblower sing then advocate pabung khaide mani punam phu amokhan thaka chari kai khun bu chari lo nasi ki program asi hobudi lo phumi ingta thi ki mamani program wan thaka chari kai khun bu chari mayam thaka chari